rati mete won insura de ba mbunipa me insura de mbunipa and me promise mo say Kwadwo Sibu me emanako the rest of my life I won't trust otwaso metwena ba that is me otwaso me metwena ba me sure say in a lifetime no onhie ye ka say abofra ye stubborn abofra wo mbu ade a onhie bi da me mana hu say me wo hie bi onhie akola wo mbu ade da me ni see so me man the needed respect me say me manager most of the people I catch them say me record akwawe me catch on plane say I believe in loyalty adia me crachi any say obi ni me be free ana obi ni me be din komo na ochine bi nipa ne te wona osu na bodwe a na oye na wenu ni hu say oni me be din komo both ono kwasia no any maami ngigi not a single day omo frame me e wo phone so ana se me tam phone e frame omo e ba me timpo se enkomo amudi asemo amuken record eto I believe in loyalty ade a me odi ye me enye me de me mpese me di bediu enu ntina me se me di obuo ema obi me di nidi ema obi na me hu say nipa no on value na mate ma ade back and then now I will disrespect you ye ban say me disrespect ya me nimpa o me hu me sa no me buade pa me nsam buade number 1 and me say Kwadwo Sibu eye me kra atamfo oye me honam atamfo ye hia wadaka me ye beku ye hia wo soro ahime me beku bonsam gem ye beku ye kodidi ye beku ye ko hia awagyanan so ye beku meni ni twantomagom saa enkwase agro na yedi na onne we no obejimi no obegu weni mu ase betwa ntroto so ebe ye ne obeye wia wo kyena no ne yesi abomu no rati mindi sa agro no bi debi anything you see rati doing no me de me kra ne makoma ene ye ade a menye me nko ho ade bia me menye mempe wasema mensire nkyere wo the moment I will frame me mesre anyway din come 1 or 2 3 lines na me wasem that is me so all the time adwen no correct me dream boni ma and this guy this foolish man nasty man bema ontimi enkura ni fie the most useless man edi jimi ne ba media so and me metia I will stop him on say my useless and there will be a sort of medina them or the most useless man mon say me pie fini fie ba and you be na kan ono ankasa na yere ne no mutom ono ankasa ne yere enu mutom ono ankasa ne yere enu mutom awoka suban oberema awaba ebruchiri nyame wadum wonya wo ba onim de enem nka no kra nkyere me emma dodo san na wabruchiri omo ne mema nete nomba ko ye ejuma waka se oberema yi esanse mejiminti jiska no fato emma dodo san because enkwasiafo biti se Kwadwo Sibu yinti emma bebre no enigidie ewo mmerema a omo ne omotimu enkwasiafo bi eti se Kwadwo Sibu nti no emma bebre enigidie ewo mmerema a omo ne omotimu eba ensema wuti audios a wuti woni oberema tia mepa wo chewo se odi wajapade komo oberema bi so mfanto kwa mepa wo chewo se nyo oberema woni na atena che a woni nisu ene ne panya obetimi aye you will never do it kwasi ampenyi anopemeti se na o explain hu bebre me see you go explain tire oba na ko mami ngege woni ni din komo
Sabio, Nioma wire the da, and the man call Mammy go so okudin komo. Answer one mammy get diano, every pim. As ye, one young coban cobeko. You are just a useless man. At your age, Timmy ya dear, a betanase, a pointy finger at somebody said, as see me cinema me ye way, as see me cinema me ye way. This show clearly said, ye can't useless man. When no mutum so or you don't flow so you're useless. And your wife is totally right, say or flow useless. Because everything you do shows how you're useless. At your age, 50-something years, everything you're yard. I'm about to blame somebody so be the mammy. Yeah. At your age, 50-something years old, ebe ya dear, no about pointing finger at somebody say, Nipano and the man ye at the corner or yen. Are you okay? Are you serious in life? Just look at you. Stories and you be neka, and your rat neka, and your mammy gig neka, and your jammies neka, and your brother Isaac neka, and your tension neka. Who else? And your me home family. And neka. Near cassette a key near batu so your own wife. Your son a woman obi baba, a dear when a cry a dear warning. We are very foolish man. Could you see bo? It's a wo and now sorry o babontin a bit dear man for atemsan. We are quite seepy wate. We are whippy wate. We soon name for so. We are the most useless man. One say and perform with chimney no more useless. They are the people that they are condoning whatever you are doing. Because if se me dona me tiesa audio, I want to be baba soon. Me respect you. Me respect you because sanke me nua ba no te aware ase. And all this kwase sem we dina enye me de. But you see, when ya emma besia a omo chimie emma a omo chimie. Emma yen diomu na omuhumba na omuhunsane omu na omadwene enye adwuma. Emma jimi apodamfo depression fo ma a omo de se yen sori nko adwuma na yembra meda. Yen sori nko adwuma na yembra meda. Apodamfo enkwasiafo jimi photo and they are entertaining this kind of lifestyle. And yes, say obi na eka o aboki ato so your wife. Very useless man. Very useless man. You see why oti say merebi Ratty and a girlfriend woho. I would me high down good 5 years Emma or banu timu and I won't tibida. I would better say. Are you thinking say many more say? But then every intelligent woman out there or babia or wonyan sambia better say Ratty ni a girlfriend or not a wife. A girlfriend eti me high down 5 years Emma or banu say one tinemu. Esan feedi no fitimra me be bruchiri am to tell returning back a problem ku siye no that woman a oye oba wo nyansa oba bia wo pe bema a wo se bema ne bema otimi twini nsem no wo clap for me fa wo kwase adwen na wo fi se ugu menimu ase no fa nya ejuma. You see why na wo say problem no? You see why na wo say o ti say yesi rati ayesi no wo say e offense. Se rati timatiska damo ba. We kwa CP. We chimi fopi. Famani udi obiba to move yo. Show how udi obiba to move yo. Yesa no ba besia wo obiba ba osun enti uyiri amani ebusuafo nti antiko yosibo bodamfo konko labitu enkranza nyina bodamfo wasiampenyi a woni ebusua ne busu ne papa aye obi obokwe obodom ofrefredom ye kan say no betina say oye dehye na adehye busua nyina e free enkranza ofri mu bi wasiampenyi jimifo. Just look at you. Just look at you now. Intimate opese me bu. Me mbu bi dida. Na masati. Ojira no kasa. Ojiri ye adwuma na obre. Na wo jimifo. Wasiampenyi. Odi sika no ye masem. Wasie uti ho eblem mami ngige. Manchester ukodi oba no Manchester na mami ngige mami eno so na mami ngige twa na ukodi go Manchester. Eno so mami ngige ne be pa ne ho kire wo na ukodi no Manchester no. Chimifo bodamfo a wonye papa. You see, shame on you.
shape you are just a nasty man, foolish man. Amfa so news. Wasia wo ba won hweba. Nipa akasa wo beka bi. Me first born na me ni we. Na me ni nia me di o. Stubbornness and I made ko ba. But I try my possible best. See, I'm paying what to go and your free education. And I made this video, me bro. One case when you to say, Oba, echo free education. And your free education at that woman, and we Uba and Timmy and school. Was ya? Me ba, echo private school, to Tamo DV. I know what SS. Me ba, or call private school. Fitness way KG. I go we or JHS or call private school. Private schools are not the ODVA or the course. Me can't say. Government school, but I'm trying to tell you, say I paid school fees. With your school fees, it's your feeding fee. With your school fees, it's your feeding fee. You are finding me will be BM. My catchers are me a dear meeting me won't mean very useless man. Or Babia ni who me an auntie, or Baby so air broken heart. Apart from broken heart, no. Bambi soon say many ratinam, or dimisika, many ratinam, and maybe dimisika man or some fan tour. You will never get me. Me ni oba timpo na me ho kire me. Na me ko sere sika, me ko katin so mbombo siampo me ferry, me ko bisa skampo me ferry. Me na me catch them. See, I'm paying. Just look at you. We a disgraceful man. In fact, so new, so ya boa. O se enkwasi abrabo. A obebo wi ase. I was 1 page man ye. Then so didn't go tare or henny our walk no so. And no sound was see a brabona now, but me also be a sending stars. Me permission mammy checking up yenda nasi. We are sending stars for her. We are sending stars. Akosumbu donko, Yankupon shell no yoke see. And quatintina more than your dear. O time for sorry tia wa, Yankupon eman and Nimunguas will be dream. Aye, in quatintina more than your dear medasipa. Maybe a sicker way free no saboton and yama, but your ujidi actual army nominee. Oh, see. Say ya, you watna. Enti page jumanti. Baby a boom sika obiano. Na pre akono. Me kai. Woman can say min chiremo. Umba kai say. Emrebi me be catch them say. Edu bechi. Boy bi na wo papa bempa so a ye friend esiama no. Oko frɛ woman bi say. Papa bempa toilet asay. E woni office intino. Passe o munjiji sika no mfa nkwa toilet no enti asem be o menim panyimfo ne nam. And the truthful thing is you won't get access to Mami Ngige. Who from Mami Ngige obeka cho say send audio mami on pick a call. So I got attached to this foolish man. Do you understand? Intimity asem no and I'm here then me call on only one make a chance say ni and ababe pure menim enti no me ko fredu bechi no say na du bechi in question obi say ameni when ti man kan chem say no kre anasa nye no kre but then guy no bon afra woman no because of edu bechi ko bisa no guy na afra woman na ka chem say on holding on for sika no na asori promises ebe friend up to now asori promises enti man afra woman no tiko you see what bisa me say mama na etua sika na na me ka chem say the woman is willing to pay because estimate anipa ne no I stand to be corrected is almost 9,000 or say almost 7,000. Eka coins I paid 9,000, 7,000. I stand to be corrected. I still have all those evidences. Ote say me can say obisa me say woman no tia me can say woman no pese wo tia but then ope confirmation answer no. Kwasi asema akwa we ka che me say me mfa woman no na mama no because wo se sika wo ho no. But you see bo enkrofo edom me rati e wo media we so. They love me. They know who you are. They will never leave me for you. Hear me. Enkrofo edom me. Wo call no wo say ho. Kakra no ebisa dia gogo to ho. E na nse ni mu nye kra ho. Nanse ni mu nye kra ho. Komo de no. Komo ette no. Oko say ho. Thinking say you better sika man because na adwen say once a woman no ni rati e wo communication no. Woman no etisa sika me dinti no ono so ko no akopesika. But let me tell you. Enkrofo mo do me, they love me genuinely. Whenever they want to bless me, they bless me from the bottom of their heart. And me, as I'm here, I believe in say, Ninti amensre viewers are there say. I believe in say what o share me, o chem ade na ifiri wakuma mu a. Nyankopon ebe hye ade kuna o de ma me no ebe hye mu ma ade ama. Me be forso na me ji bibi.
na odonti bana at that moment in mfi wakom so ba me inshira ni so ma. So Kojosibo, people who are attached to me are omo chemade omo nya so mfaso, that is why they are attached to me. Foolish man like you kwasi ampeni hwe ofie basa ofie ye basa mfaso enye ofie. You can't handle your home as a man. Just look at you. Obaba wamani su ama diarewo Kojosibo nyame betua oka oba besia na wo basa wakofa obaba ama ejimi medini jimi ama oye jimi fo dudentwie kwase aba pa ama ye bodamfo mumu oye mumu jimi fo inkani beka se mumu ama aye mumu a wajimiye mumu a wajimiye pa but based on ade a wodi ye amanti Kojosibo osoro nyankopon betua oka osoro nyankopon a obo so ni asase a obo nsu ebe oja boy wia esum kanea ebe onwia ne mmoa ne emu nipa mese obetua oka. You are a wicked soul. You are a wicked man. Very useless man. Very useless man. Very useless man. I'm telling you, nyambe tua oka. Uma menhwe hanom se mehu ade munti ade we na me are not innocent. Me say ma obia nwura obia ha Felicia bunde fiamu aba enum kankan Felicia oba pro ye oba bini jimi fo ba bodan fo okukuru kwoti kwasiampani a hokoware oba ya wone no se oba no bodam onya wo so pesa ene oba na kunu kwoti oti America nkwasiafo bienu awade Felicia mbamocho me maame na St. Louis ebie 100 beautiful stars edi amane babarema mbamocho mondanas na munshian mame roskoto ebi asasika we fibia no ahono mbo mape bate ebi asika we fibia no eho mbo mape utamfo esoriti awa na enimu guas wo bedwama wi akete me say ebi ameka nsem wa akire wanye hwe wo media esukura no emre bi etwemu utimi de platform ejina ho se wo di defending nyame ejuma the word of God, even if they are fake, even if they are false prophets. Ote se eye nyame a obo wo ebo so ni asase ejuma na omo yenti na wo decide ye say obeye den ukwa eden ekwa defend ontena se ema obi engu enimu omo enimu ase. Just this alone nyankopon the very reward. Now fatu timu say uye nipa enfumso ewo ho enfumso beba hwe no wamo wabem mbuda hwe en wamo wabem mbuda asem a me de beja wo enumere no kosoma me da ase ni kuru kwasiampani jijini bema ne shu ase bini ne shu ahodwie kwasiampani a wari Felicia bodamfo America bodamfo Felicia America bodam ni Felicia bodamfo ebiebra bodam ni ba. I am ready for you now. Felicia, come out. So your bow chaba ufi piebra bonte uchaba ufi so chakankan no piebra bonte na me che okafia. Okay aba emu kasa che network no mame Felicia bodamfo me say ma obi enwura obi at this time ye kasem Felicia nya de hia ni why oba obrezi asene onu force fin onu force krodo se udodom pacha jimi for ba Felicia mesije de hia ni ukunu na kote ewuo no ko pedro na faka ukunu no kwasia kwasa meme roro me ho eyiyi me ho che oba fia mo ate se wo kwasia utwaba ho mori utumu. Now Rati me kan se me achite mu obi biara uni Telegram maame mpanyimfo a ebia munim Telegram no semo wo emba e wo fia mo de mon kan che mo se omon download Telegram emma mo ye be ya ade bi maka chem se meni akọ we be no to the core ye be ya ade bi nyame boa Tuesday me wi ejuma until from Wednesday aircon me ye free. Now within that period no ye be che Kojosibo kote ewo Telegram me ena meche Kojosibo kote
me be che no Telegram what I say enti mesrew mami fo mpanyimfo muni Telegram young ones no omo Telegram mami fo mpanyimfo muni Telegram no mumma en download bi mamu nchire omo ade amodo kakwa because omo susa anasa wo adamfo bi woni Telegram me pa ocho mumma omo download mamu no mfa hye na omo di hye mu a hwerati wo Telegram mina mestu ni nyina wo Telegram what I say me ko si wo hwemanim makacho se me yo bodam for chen rough hwemanim ye pa usi sunhia akola yesi wo mbuade and me no be go to that extent me no be go to that level hwemanim ye pa me nyo me buade pa ba me se me di obuo ma wo na se wan muso mfa so I will disrespect you. I will disrespect you. Me say me be check on you sibo kote. So we Jimmy. So we Jimmy. Be check ne kote. E Telegram. Ti me sere wa uni Telegram no. Bo modern download the Telegram. Sia boy. Sia be ma Jimmy fo a wontimi nhwe wo fie. Na wa adwen ye so we on. Se wonim period na me dey busy. Enti kwasia ujimi wie no unam back door say upese o giant kwano ubekun me se ubekun I will make you fight ubekun to kwano me se ubekun me se me mo wakun uja metwon ba uja ya metwon ba maka kire o me ni ye be jimi ye hu ento ase medu se o age no masesa me ne o meboa o ma ye jimi ye hu ento ase me medu u age no na masesa meboa u shadi bo me ka cho se me nkola agro na opese oni medi no oje sibo mamenka binchiro minchire mo ade mahu emra yesi tina etwe ebe abonten na enti ame me be che kojo sibo kote ebu mu ntimase no Susanna dafo bacho matibat mamenye me kan se mba kire wa obeti mase na me de chat bi be kire mo emra ya city na twe epie mu wo TikTok wo se hinfa no refi se na me save ni yere amadin na kwasia we e wo Ghana ne yere ama ebe frame me se na me save no ebe frame se rati mati se ya city na twe epie mambi na me nhwe munti o osi rati mati se ama refuse na me save no se me kire made me se mamu evidence the reason ti am pese me di akwa wake up ama mumu no ebe frame say what say yes Miss Natina oh me unblocking na me unblocking no very good me ntwa ntro nchire mu me ntwa ntro nchire mu mo hwa ade wan di na wo no muhudin no mbamcho muhudina na my no black and white intimu Miss Natina I don't know how to my no black and white intimu ba me twa screenshot no ho na me dia to eni me twa screenshot na me dia to no me bo tina videos ba ko di akire mo ha eni me twa screenshot montwen oh eba yes eni me twa screenshot e dey to me post na mo hu say eni me twa screenshot now me bo video no ba ko me mbo ni na tina ho guo no no eni on the 18th of February 2025 on the 18th of February 2025 and I'm a frame me twa screenshot me post am bo hu say what is tina twe epie na bida kwagwi no do yumi chiao what is tina twe epie ntimi ma no bi no nhwe e na me send ma no e ma na hwe enti enne se wukunu kote aba me posti na manfo nso ahwe me de ma manfo no mo so ma hwe se wo su wejimi okay mo hwa me bo video no ba me mbo nia ne hu guo no Charletina I'm sorry pese me bo video na mo hu se me mboa
Mo ha de. Gengen na eba no. Gengen na ekọ no. Gengen eno no. Mami mbo next to amamu na me hese mbo hu ni ya. Yes. Gengen na egu nsa no. Nso ade a chin wegu nsa sa oni. Gengen no no. Ena me forward ni nyina ema no. Enie video su nyina wa. Amamumu no. Ebaaye. Ebeji ti na twe ekohwe. Nti enne se ni kunu koti pia. Ojo sibo. Ka kira wo yirama. Oba ko wo kotwetwe wo kote ede ma no. Na wo fi se we smart. Ba wo hu jimi nti. Oba na oti US na wo kotwetwe wo kote ma no. Wa outmatel so so we chimi. Wasia he me ka kira mo se ne kote ketikiti na mo fi se me boa. Me ka kira mo se ojo sibo kote ketikiti na mo fi se me boa. Na wo unsa be ke binu. That is when you are going to see say ojo sibo ne kote ti say akoko kote empo eso. I'm being honest to you. Akoko kote eso. Me see ojo sibo rati I am back for you. Me say memo wa kunde for the rest of your life. Me nanka udwane you will fight. Umwana eti o me na wo oga na wo call mo show so mo ni gina nkasa na me ne wo yewu. Wasia na oti Ghana hono na akomode no aboa no mimfi no. Ono mimfi no. Wo na mehia you will fight. Umaya nkoso mesere mu. Umaya nkoso. Wasia 70 page mi chia nya bokode. Wasia 70 page mi chia. Umaya nko. Asia bema usu ni mfaso. Yenti audio we enra audios na pie bae no. And sweet if okay kan mi chia. Audios na pie bae no. Anapa we kwase na betena se. Eye damage control or kasa bebre. Mba obatuma yentie different audio. Aba mesro wo so a me I love life no so. Share video no. Yengo. Ni wansana wo. Ni wansana me ansana yeba wa me di kai ka chuo. So when something I don't want to be because me pa me me say me ma me papa. It's me shame ko su ye. It is only something me mo me. Me di kai ka chuo. Me di kai ka chuo ma uti say you be asa. So and the work as for their children. But yeah, me ya kwa is me ma ko me say me ya ubodi bia. I can't be able to know what you be. What you say, you're a show called my sense, and you did and society, me sister and she and I did of that sort. Women be the ankasa. It's here a Japanese together and the cultural say. Some of my a year family dear ankasa fashion. In case of the behavior, because that I know number one documents I want to let me be actually man so. And I was so okay. It's also okay. Okay, sadly, I be send the daily mouse. So that I was send them home. I won't be mistaken. I'm sending mouse. Send the mouse sister. Oh sister, okay, tell us how I'm gonna. Mama, me just audio. It's me send them now. Oh, of course, now so send them my sister. And I was send them man. Also, I send them man. Maybe I don't make a be a made a meditating. Also, I send the man. I feel what controls and service assassinating by how I know why you Mr. and Mrs. And she said, I knew them send them now. So I didn't know Mr. and Mrs. and she watching a baby here. And I don't know my close idea and the Diana say. And you said, no, there be my mate me because in the dinner was I didn't just some of them Mrs. Angelo. In the documents, there just some of them Mrs. Angelo. No, baby, anymore. What I said, let me say that we could change it, because we said, I sent them out. My certificate of Ghana. Na a year, many documents be our Ghana, we beat us, we be a and be a funko prove say me. And I didn't allow some my canoe. I allow some my canoe.
tie. Say, Ghana marriage certificate. I was a midi and a passport. Midi or passport, BBA is not Mrs. Entry. Many documents be our Ghana, be business, maybe be a means me be a Franco prove say me. And I didn't know some my canoe. I know some my canoe. And the catcher was said, Daddy, I was said, woman change it in a car, the woman, woman will change it. If you look at someone send the documents in the camera, Lamania, and changing me, dear Cassa. Daddy said, you need to watch a baby, a seer, meant me go claim, I say. What's in the say? This is a man, brother, and I mean, you bought to go into a channel as baby seer. Sister crowd the entry, which might be claiming, say one name is essential. What proof do I have? Many documents on an OB, and just so a entry be, and my baby also misses. And you know, I didn't say a man, I say, oh, there are some kind of a decker. Or be it my franchise claim. What the person channel say? And I didn't take one of the Mrs. Entry, Bay, bonus Mrs. Entry, be baby, always stay. So we be always stay there, fine, be a minimum of but so far as I know, no, I know we are doing. Me and Mrs. Entry. What am I saying? Freeman. 1 year, dear, by any next year. No, be so as a much by him, anyone can't tell me, dear. Let us win, dear. Oh, yeah, and you know, was also we didn't so now, cause I see and as I see. But me, the meaning, and you must. So far as I mean, the news, I mean, the many will be a hammer. It is so no, or taking the decision over so, yeah, only the needful. And no. No, be uncle the baby simple. You have called us to the help. No, you be between TBI, a cat. No, you need to be between TBI. Because the real number is treating, you know, up to now, the junior who have been telling. There is almost support to me. Ebusianfo madam na me adie bi e dia baake ama kan asemi se oni ebusia ba me wo odie bi wo hanom but nyoma no doso mesisi mi ho amakwase no nyoma no doso ntino I will look for it and next time in the bebrem muni mbibi oye oba ohun na wo show sisi ana wo media no so na ote asemu a ama eken epa ochewo whether time ama anase on time if I show feeling be na wonya wo mu as oba besia se oba akọ aware na ne boni a okoye ne se odo be ma body black young michia nkwase fo atamfo boni bon michia oba no boni oye ne se wakodo be ma no to the extent se oye ejuma na man so a osemekunu a me na wote diskano na fesie boni oye no pese na sa kwase aman we epie na oba be di me ne wu atem wa wo hwe me obeto ho enso na ne fie asem wo ho mo hwe ne nkwase asu ene ban a wo de ti wi ase enkwase abrabo a wo bon wo wi ase Mercy Aboza we piem wa hanu michia pa mame bia bokode yidis nyame adom ho eye Mercy Aboza epiem wa nyame nhira mo nyina mese obi biara wutimi gina aye we mra enen wasia we sorry se na nkopese ohye yen so yesi debi ekenya ye hu wo wutimi gina ye chi bia no nyankopon gina wo chi e wo hawo mu mra ofi se wapem no nyankopon gina wo chi. Just look at oba no munti enye obi na eka wo otie fiti enano audio se ba bontina. This should tell you say this man is a foolish man or a useless man. No wonder so audio ba bontina no kase nto so oba no so useless because so treat you more treat you be say oba no boni oye ni say woni obere mate no se be mai me no wote me ye adwuma nti adwuma na me ye no disika no na fesie boni oba na ye no busia me say because of such people Spandi love me share me yabokode because of such people ntino
Only oba bite na obeji wedi a is hardly so oba no enye so no watena che ana say oni moves wan kasa usu ene oban ya tu mu a because of enkwasiafo bi say ntino oba no nji wondi we baba esana oba besia ne kra a eti ne mu wura ho now meko video be ye ne nra a na ototo papa so oye explainaton meko so before no mebo audios no amaw na wetie now me de ba na tie explanation kwase explanation bi ana oye very shameful man or try so better tin ho ba wo hunu nyansa enfant tin ho na ye ma me chia bi abokode ya wonfe me kwa me dofo bi abokode me chia pa me te unka che ba mo cho munti audio we yenko me message me hold on the phone so say 1 year so 2 years so say me ba mo cho emra maami we call maami ngige ho so obo no nkomo no eye ade ana kwadwosibo no eye na satana whatever esi wo maami ngige ni kwadwosibo ntem no na se na ekoso se na enkoso yo no na ama no na ohun hwe so enkomo kafu mara ko afo nti inkomo ana ama eni maami ngige edi na eye subanya kwase abema yi edete aware ase mutie me emra ama eko so odi nkomo no na eye subanya kwase abema we wotimu aware na se ena ne yire no ede ko ma mingi ho so this audio got nothing to do with mami ingege misemeti anu mi se me nyo dwamanfo a na me wo ba me wo girl na me appreciate no oba bi beyi ne ho kire me me nkodi no awo na ma me pa cho yamba YouTube mo ma me mesi nyame boa Wednesday maybe na me wo fie ya Tuesday maybe bent Wednesday me wo fie ntin I will set up everything me pa mo cho wate ti mo fan che me so some few days away ni me YouTube munya benya Facebook nkwa ba nyame boa na me set bibia obetime nya up to Instagram benya YouTube Facebook TikTok any Instagram for nkwa wate ase tina ye so a ye blow baby a be say ye dia kwa wetu mika munim say menkan anwase me nkire mo de ya me betena say me ye advert say enche be ko Instagram no wasia no di amerika ono so corporate Instagram ada no me nam ho me hu say ye say wasia mpanyi entwi na ne moma so kwasia wate ne ni moma ne hanma na pantan aye de den eno say na me say papa panyi mu mami ngi ga kire wo one wo yere say ne ye ko TikTok say ne ye fia no ewo ka mu atwa ebetu public mami ngi a kire mu me so ba kire mu say ne ye ko Instagram what I say very useless man meti anu me say me wo ba a me ne te na me nyodwomanfo no ba be yi ne sire ho kire me a there is no way me ne ba koda me say me yo barema oni oba mpote oyire me mfa kan wo gero oyire mpote na emredu na ne hu sabisa ne hu ye webufu anasa wo mpadu bi mpo na oyi ne to opa onto eke what ma say ye peto eke atase opa ne to sei opa onto eke se den na ne to no enko sei mbra the moment a wo mpeno no adwen no ni honum now ade ma oberema ekoti sorry eye adwen no hu asemesi se oba ye oda screen sui na se me de madwen ko se me nya me pe ana me nya me dia automatically me kote be sorry enti kwasia wenti me kan tell me se oba be yi ne sira ho kire na oba no fo so ne dai sabi ye nkote enye sabi o etwe ne da ho ne di wakwakorem agi e sorry anse timi wura oba ase enti nanka wo kote an sorry a ebe de na kuro oba no na so yenya ejimi fo mmoa enteteni sa nkwase asem wo ya papa panyimu a wajimi eka ne kote an sorry anko ye de ndi wura oba no wa betena se ena ofo so me eno ne me dai na da ne enwom na amakwase aba na wotimi hye we efunu atare e de ko party ekolesibo aminto challenge bi ma brabe be explain kire yin emra mo ko Ghana Music Award no be some years back no 3 years ago no atare na amahye no why ne man share sa atare brabe explain
because send your buy a mammy gigi na ye be me sure say mammy gigi and a share ma ama a share sata mammy gigi was over you one you see bo say onim na e ba bontin pa say mammy gigi and a ma ama share sata when call Ghana Music Award na I don't find wa me fire mammy gigi me can catch them because no man could you see bo ye nyina mammy gigi or say mammy gigi ne man ye enti send a mammy gigi man ye me sure say atare na ama call Ghana Music Award me say wa hanu mo ana sa atare no me sure say mammy gigi ene man ye den call atare no ni hanu na wa ha but I think say no man be conform I'll bring it here one of these days me sure say mammy gigi ene ye den man share ko hanu junkie we die na ko hia pa o say mommy say me glasses no me hwe ni yie na ko hia pa o chale ntia na kwa we na ninji no ntia na kwa we na ninji hwe oba o tie bridge hwe dress en waye asha jeans ene esuru kaba ya tare washe Jimisa uma yango so e de sama netie o so wote ho twen no so wo mna me ware no sa se me si amanka no ba ka ya na kwa me ka say what's in this na ko Ghana so what's in there na boso ni ma mi sika ho na so de ko 1,000 pounds na so so ba na fra so this camera so this camera also say me ka million me na tifi say wo she dem ha me ho want ma mama na say bia na say ana say o do open send ko ni me sika no so to me agency me sika ni atwa me sa month no 1,000 pounds also say 10 million o we no send 1,000 pounds instead and it's going to send ko ban often enti we nyame ntua oka ono oyerete oba wo ni jai ebisa uska so up 1,000 cedis ni ejuma na oyire na one nete no akobre ebruchira wo asoro akwa ye ejuma no sa sika no waseni sika nya wanja coins mpo ama oba no waseni sika nyina de ama girlfriend ti we nyame ntua oka nyankopon entua oka useless man, foolish man. Over balance my kai single me no one first kana and can you be a fu. See, Munti mami ati we bad or say atasa dress. Me do nyami we dey more than we atases. We nya atasa we atases. What I say atases pa we nya atasa we atases. We chatara we sisi no one no. Actually, am I a young lady na wakoshia bema krasini until who dressing because me dressing me oba me ma wonye dressing we ndi michi oba me no tia mitia so so tia so wati ase mitia so a ebe ya tia so krasin mi na yemfa wondi matem se bema basa we hwe oba agodi nechi sa all the time no I was so thinking ahead ade kwasia na mo mfa blade nkaneti Wonfa blade enkaneti ti be den we dressing ade achin watine ni matine ma ne jempi nyina ye din tin nyina sori wo aso man kashe say you na me say ya wa me so so ka obeteki ka mo be pekora na ka me jina no so kura de jai apere baby akana na ni na me bu na mi oguso. There's a lot of no because me no messages appear intervene baby more than maybe I know net before na papa say na ti there when go ni ma say I get boy because me no take care na appear interview no na or say aha saladi no sal abajemo Saladin and American accent. This message is the phone so I get back and forth with Sa or Bar Corona. Oh, come on, you can see me pick at him so Ghana as we walk with Jamie. I'm saying, Mamma Fanny, Mammy, the 2 minutes. Obi and the echoes so what's not be busy. They know at least me will be a money. Oh, what am I say?
or catch me. Say, they make a young break in a maximum person Doris, nobody didn't cry woman. Because all Doris and I'm also and a Manchester being a happy me. Me, we are Busa, what can send you cross? I don't know to Manchester, I don't know Manchester. Me cry and Busa, me said a fraud or Busa. So say me, so what you say me, boy. If I said, be a send you. And I'm so okay. See, when you say some little baby, lady, many fools or the recording, maybe see you. Many fools no or record at the BCC because no one say the record. If I'm a child, Anna's in summer, I'm a heir to it. A concerning mammy, you are, oh, baby. Angela and Pedu, we have a corday, yet you can't we have a corday. Pache and saying Bisawas, what's it now? Near a busy. Angela and Pedu, me, you say, Yamadum, yet you can't pa. Or him enough for Sumichiao. General Yamiche, Auntie Messi Michia, we have a corday. Asama, ama eken. Pacho, mammy gigi, who aye demu. Aye abrabo boni a kwasi abe mai a wo ba media isu. Mammy gigi kofa ba, mammy gigi kofa kwasi a we ba so bibi neni. Na emma mpanyimfo, Auntie Messi wo hebra wabo. On ni kunu enimunyamfo ne mma. Ni kunu hwe ne mma, wo hwe ne mma. Oba friend we bia no opon adwuma pe one ne man nam omu pia no mu pie omu kokrum very responsible woman abobra ede ne ho ebe hye kwasia we echi ase thinking say kwasia we oyenipa so ya aboa se oyene twie timi abraboboni na obo fiu ena amana ba ena obo mami gigina mane tudie yemfa ne se ni esi wo oni mami gigintem no mami gigifota yemfa ne se ni esi wo oni mami gigintem no mami gigifota na kwasie enkomo we a wo yere ebo mami giginu so no ana se mami gigisunsun ana mami gigini ni nua taa no ena ne ukobo sa abra no fin wate si abe problem me na nantem so so man kan wo hwe me yobi anka sata because me say da busa mo ma wakati me se bibia sen ho and so problem ba ya me first me be see approve me etika me make jana no so aye de me person me bibia so so man ka hwe en na chiro ni pa me ye and so make no dollars so say there be that and so you no so kan ya no so ni akoso dollars na do bre me. What are you doing? Me ni ba bonu ni a ka wonu commitment to so so man kan wo hwe me ba ka hwe da asema de ka te on na so so me ni me bisa wo sin da bi se da bisa yo dollars so say there be and so say buy no me no me dey record me ba be sin so me make sure wo you ka to say any person me see if any sin so the record say na bre me so di ba me sure say sa lady no no eso não você demora aí eu creio no quando você que trust com cabelo mano quando você que mete isso assim na banca cheia ana me cama no tu me tem de me bia sina otiti biba sina kwasi ya otiti biba bia mo misika sem bia mo nti ana solution mo then more than on no so you only see end but only the chief guys can be nice can be only manage ile kwa ya meka kwa na ona manage on this can economic on eshes kan mba mo choma ti say yesi mu pe jingle nti mu yenko tie jingle we na yembra why Abrabo amenamu obi ameti amro chire abrabo amenamu reda ya metim abrabo amenamu ba mizika mama na ngo in peace abrabo amenamu obi ameti amro chire abrabo amenamu reda ya metim abrabo amenamu ba mizika mama na ngo in peace
Ya brabo me namu. Ya obi ameti amro chire ya brabo me namu. Ya da ya metim. Ya brabo me namu. Ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo me namu. Ya obi ameti amro chire ya brabo me namu. Ya da ya metim. Ya brabo me namu. Ba muni yemfa agrobi antumchi. Muni say enkwasiafo na eko boa mo hwanu wo ebi fa kono nyina no omunye obia o muni say emmoa na eko boa mo hwanu e wo fa kono nyina omunye obia obi ti say kwasia ba we si yese na okim enso no no so pie ba bonten a oba bedi watem ya diminsa we enye obi na eko video wo wankasa na wo video na hwa abrabo amenemu abrabo a woni kojosibu munemu munti akano sombo ya abrabo amenemu obi ameti amro chire ya abrabo amenemu ya da ya metim ya abrabo amenemu ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo amenamu. Ya obi ameti amro chire ya brabo amenamu. Ya da ya metim. Ya brabo amenamu. Ba mizika mama na me go in peace. Hey, Messi Agboza akane ho. Messi Agboza ebie 500 stars. Osi ompese me akotena abrabo emu bi nkwasi afo abrabo emu bitinu. We bie 500 stars rati. Ji fatachi abrabo no. Na mempese obako din kwasi afo we abrabo na chibi. Anti Messi Nyankopon hira onye okese nkwatintini ahode enye wodia. Ebi asika we fi bae no. Eho no embo mape eto na yenko yada so ho no. Abrabo amenamu. Obi ameti amro chire ya abrabo amenamu. Ya da ya metim. Ya abrabo amenamu. Ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo amenamu. Obi ameti amro chire ya brabo amenamu. Ya da ya metim. Ya brabo amenamu. Ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo amenamu. Obi ameti amro chire ya brabo amenamu. Ya da ya metim. Ya brabo amenamu. Ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo amenamu. Obi ameti amro chire ya brabo amenamu. Ya da ya metim. Ya brabo amenamu. Ba mizika mama na me go in peace. Ya brabo amenamu. Fa Jimmy trans na ko. Biaso. Skama na meka wasem. Eno eko yayi. Usisi enedem koyeno ana usi fine sasa na be dia obi ante no no obi enye nei separate usi okay ana misu okay ana watching na ade media mame ana unso afa wode one for wode na msine ni fadi am ko bank ho na me ko change me internet banking no maybe no me am phone so after you make a buy one of your question scanner means some saving over more than 1 year and because Sikabi and them must also be so recently. It is so cutting so the figure which is saying that it is a success cannot get the adequate food the money medium because we did that one catchy Obu Jimmy. Maybe some a person said, yeah, Ababosi corner said, yeah, is sick as some money on the kind of both no, it has already timatem. And that's all my men Kasakura, and I always explain the Kura. Always explain the Kura, and I'm at me once. You said basically, some men come on to they shut it up, my men Kasa. They know me, rice was a mean. Me so in a brand, but then you're in Jessica, and the didn't some years explanations and be bitching and say, oh, what I was something to say, the economy, the commit me blind. Oh, I really know it to work just like that. We can send them the quality one of the fee. Adofo. Messi Agboza Asan Kanehu 500 stars.
Mercy Agboza assign akan ho biom we be 5 minutes or the support to Rat TV. Mercy Agboza Nyankopon hira no nye okese kwatentini ahoden enye wodia. Nyankopon gu atamfo animu ase. Ade bi ye ohaw ne amane a ewo wa kwan bia no. Nyankopon ende endane nko watamfo so. Esan wakoma pa wadwen pa ene onsemu a eyemrenti. Nyankopon enjina ma wa emra uni endaso onye senchine wa brabom. Amen. Meka wunye explanation bia enfama. Ida so bedi di matemma kama no to se meant was so embusa question away man. As we use a sister mo for Ghana ma wutimi nya botere e kire wo mu ensem. Ade bi o se me kona me bi mo wutimi kire o mu it's like omo living the life emma. The way Jimmy omo na kire be de menye. Ama so we Jimmy. Vegino. Jimmy unjimi yanko omo nkire oni aye. Ade se bi say omo na living the life emma me. Ache me de menye omo kwati mi fere. Actually, I was as no me no ton. Fire away, but me no some the womb petty. And I don't see something on me bra, and I say one woman a bobra. Enti me ba o. Enti na aware we hote ho ye den. Oti aware we ho ye den. Wama kwasia we ani tiefu. A blade nkan ni ti hu da. Insio nko ni ti asema na adwen ho njo achi mugu physical mugu pa. Na manu bi de ba sem ni. Chimi anase den. Ama se na uti bi obi be ma bi gina bi pe pa respect wo. Epe pa. Onkwasi asema akwa we didi wo no. Onfendi wo. Awe. Me sure cause yana kojufu ankasa na yana ye bibia no odente bia na ntia ebia mumma ye man benefit of the doubt we need an eswa ni kojusi wo kwati swa pa me se wo onsa be ka be lugbe mu kojusi wo kwati swa pa nanso udi koju nko ade a bibia no ode ene fact 100% na what ma 100% udi koju nko ade ano ode ntia bia na ntina mantimi nko That is how I see it. Mercy Agboza assign be 200 stars. Mercy Agboza assign be 200 stars or the support to Rat TV. Mercy Agboza ne de all same you. Ubu machine what you say. Nyankopon hira pa no nye okese. Kwatintini ahoden na mesme koso esu ama wo. Rat TV ni bi amede be ma wa na wo ma me bi se minji nkodi. Ntia me yan se mesre osoro Nyankopon hira e de ama oni webusia. What you say ane. Anti mesi betima ase an kwadwofo de ene kwadwofo de ene udi agro beka uye rofo beka watase ba wende ni kwati di so akoko kwati kraso me say Telegram ebesu wo Telegram timuda amunda ebesu e wo Telegram ne yiri ma blocking no mesen ono ani kunu kwati di amano se ne ba obaji ti na de no sa na mesen ono ani kunu di ade amano Susanna Dafo enso ebie 200 stars se or the support to Rat TV. Auntie Susanna Nyankopon hira bebi a onya osika free ne honum embo ma be emfama wate nkwatintin ene ahoden enye wo ne webusua dia no kre ade bia wo bekosa wo kwakwa ne yendi no kre enkyerɛw bebi a obedu bia no fa enije eda no ho efefiri honum nyame enhyira pa. It's like opportunity bianca asemse chema bianca bianca mukuni kama ubi sawa bianca kama yasembe akatimse dia sense asema akatimse kwasa yampa senyampa tewoka na mimeti enti akawde kanyasim tapi bi kwa ka chere nya sem bia kan chere batem so so bi matem esen le du so so no me bra isi kan so enti me ni ba se was me ho ana se kan pe so na enti me ni ampo bi a chiro Doris Sanders or say no he has done for girls to his wife munim mamenka no kwebi nkyere mu oyo oba on ade we nipa bebre enim but Rati me feel proud say make us me akolaboni but ye din kolaboni sem ejai ameka no kwebi nkyere mu ye was simple for girls be we be ye wa wonim so ye for girls yo ema mota dwun so e wa abonten ebru fa ene na ebru chiri nti no nipa bebre na enye what must say ba emba a mota dwun so abonten even uyo ba na oni obi eneti oni nipa miensa eneti na ukọ washroom na ukọ dwun so aya flash me kyerɛ mo simple for girls bi a ɛwɔ hɔ sɛ unim
opanyin bia sebi onim no maso wutimi bisa ne se abrantie bi eka sei na no kra na wohu oketro na lizard na omuti eye red no which is oketro be ma no kitipomponi no what ma say broskoto wohu kitipomponi no wohu kitipomponi no se oba adwonso me ka no kra kire mu me se unim opanyin bia obetimi bisa na ka tense abrantie bi eka assemwe na no kreben na eden ewo se oba adwonso agu fom na se oket lizard na omuti ekoko oketru bema no ono eketru bema obema na omu okoko yellow no omuti hu no wo ha onim ade we ameka you know so oba adwonso gu fom na se wutimi ku sa lizard ni bi na utwa ni ti na ukasa eguso na opese uye oba na bia na opese oba na yema ubia na wo de to sa adwonso no na wo ka anua no bia oba no dwonso gu ye no efra the easiest for girls untuaka me kan no kra kire mu the easiest for girls obi betimi dia ye wa adwene embaso gifty abraku eto bia wa ko de mi chiao Nana Chidom hini michiao. Asama meki I don't know say Nana Chidom hini unimo. The easiest for girls are we bet me dia ye oba unim. Ma muta jun so by heart muta jun edu the gangster michiao. Osi irati me kanu kra chire mu. Okay, mami ya osi is true. It's really true. Okay. And mami ya achron. I'm being honest to you. You didn't collabone semda. I know what I'm telling you. That is the easiest for girls obi or champagne bi betimi dia yew. So it can be say ebi na aboan dia ye na yire no timi ho saa. Uta dwun so gu fom na obi say me rati ameti anu mi say ameni ma dia we. Na me hu say uta dwun so gu ba ho na me hu na me hwe na shankusa ukura me pa. On say me nya ofala. Ubedo me wa adwin ni so. What ma say? Ni onim no ode beye wo. Until even say fie she nana was say okay I will try it on somebody she I'm on for a bad obi say go try on somebody so we are bad pa we are bad what I say fie empo nienya ade a nipa no hia eye wodwunso no eye wodwunso no hia emfa wo bi egu eye wodwunso no ena ohia and found baby egu in say obitimi call washroom na ofili lazy just to flash no de man obitimi call oside can a woman do it to na a woman to do to wine woman to do to wine a woman to do woman nyehwe woman nyehwe another woman entimi nye wine ha ho woman enye na menyako woman entimi nye eyema emmema na meni so omde ye ma ejuma but me kase meni mbema side dia me boa what do I say vidash lie or see rati I will do it to you some vidash lie and I won't say me da wo medium we ye bad vidash lie or say me hwe wo ye we ye bad wo ade nchi sanema kwabu nan ken na aka omba majofue me hu say vidash lie ba me dwane o ye bad o person ye mi what do I say obitimi oni obitifio otimi ko washroom just so be flash keke no minim se eye demanu no oja ntebi ena kwase we ode aye ama na oji because fese na we baba o sister no su egu ni mu the woman is in pain ne kra eni ahoto anopeja mechiao ama kra etini mu eni ahoto ama kra eni ahoto osu enye su keto hwe emra ochira munti o ukodi oba o Manchester u sister na de okoe ma ukodi oba e wo Manchester o ex-wife omo Ghana still o aden ansa odiba mami ngige so you are just a foolish man. Empress Amapokua oba fefe na ti say Empress Amapokua wi abokode mejidi sinyame atom hoye mete wonka ache tena nsen de eja oja ame obi aju efimi nsa ti eja obi kan asem odosan
na to adapa tene se wutwa madapa wo timu ani se wutwa madapa wo timu ani ha empress uye na mbufu na me so life ma wa ho ubeji ni woto ne baga biga yi ubeji mu promise baga biga no empress ubeji mu promise what I say Jackson I salute you boss you abokore Jackson no find to your thing you shaka ni odromo oye ojugban yeah Jackson bema won since you once wa ham on kasa bebre on oye talk na do action man what I say ane empress me come bia uye rough on uye na ade no basisi a uye na senkranza ya le no bi ba me musisi a ho ha obaji no woto if they approach say see rati you are then esawara give the approach esawara what I say nti me se munye steady e ma mo junso a montam flash because se be ma bi nim sa de obedi ubone e bia no onye so obeye ompo no wadowo memeti anu me se so ba bi ba mabrabo na so obeye me duro na se duro na wokoye me no obedo me ni problem ene se ja se uye me duro na me rati na odo me se me tan e bon hye wa ba se wokoye me duro na obeye me jimi se na kojosibo aya amai na se umpe me a obehame what I say nti no mesrem so obabi a bema bi ekwakoye wo sa ade we na so obedo wa any problem of ya ade akwasia we di ye we baba be quite together and my explanation see can you go to me as Tanko ya morning no I didn't go so any and I didn't say see you da see a che mate esi ache da mo beti explanation kwase be man I will not say asensu patronity say Faustina ntimichiao anopeja mechiao o se esi ache da esi ache da aden eno wakofa olibaba ohima Mary me nkoa me maame a ona wakɔhye enfa maame why late wa by the webo afore ko why late ubebo afore late fee ubetua maame late fee wa by the oye den ubetua late fee because watch it olibaba umpena manenko wasundwe mu kujosibu umpena manenko wasundwe mu wasia we emra me ne me ex wife bronite am edu baby am feel say me mpenu bi mu no mi janu maneko me ni kwase we di hu nkomo onka chem se me boa I know so record ye or that conversation me catch and plain say odono ni obium o say mane wo ho na fa ye bibia me mpenu bi me mpese me use no o yes anya metua woka umpeni pa no janu manenko waye bi umpenu manenko no nya na sumbi ba onu ka kire me say me ni broni ni ntina na me mfanye me bibia nwie me mfanye dan they say me mpenu but me nya benefit e won so me boa very useless man so oye bema pa no ye boda dan komo na me ni di ye emra na me se me mpem be oni biu ma me ni di hu komo no on fa sa conversation mbra na oye ntie ne num asem o kan that should tell you who this man is very wicked and useless man or taking advantage of people edu baby umpani pa no obi so ti baby ehia oba adentina wo manenko na oba no hia wa onfa obuo mawo ba o mo twiti oba no o stress no ne kra eti ne mu di areho ne kra esun yesibo enye wa afani mi o adwen ye de ya ade wonni bi adwen ayede ya ade wonni bi ale na otiti baba ono so we jiminti to be the sanity mi so the other way should make say oh be ya fa dia sha brabo say de wuti fa won ko tutu obi be fa me won ko tutu obi ba be se me wudi ko me hu ya menka oni oba te wudi nkwa asem na okan o se ebe yi afi na mo sha brabo ase wasi abema wa afene me chimi o fi se wa afene me
aboa na beo Who answer na wo. Who answer na me answer na yeba wa me di kai catch so we was wanting and then one of the because me nipa na ye me say me ma me papa it's me hwe me ho so ye me see me audio bi wo ho na obi confirm say ama eni ebusuan ama ye janka ena kwasia we take advantage e wo me phone so ba nema no doors na me hwe bat me hu I will look for it me see manya time from Wednesday or Tuesday na ma be fie nyame boa ochina Saturday Sunday Monday Tuesday aka 4 days ekono mamu nsuru ya shase wate kwasia we just only something me mo me me di kai catch there me di kai catch na wo ti say you be asa yes one actual comment we sikanashi or see without Ames money he can't survive. Which money will he use it to go and rent hotel and sleep with people's wives? What with Jimmy Ruff? Without Obansika won't mean surviving. So and then fenemy. When you see boo, a damn timo ya bansru, a slowly from enema high. I pay by myself. Nobody pays it for me. A damn team I abansru. Mina mituya. 2 bedrooms the back on a media studio no 2 bedrooms and a room back on a media studio no tenye wa afani mi o me ye adwuma I survive by myself emra me kra me re ye jai sika na ye save na enye sika e dos bombat sika na ye save me man jipin nyeso no so man bio but me na metena se hu se onye hwe kra no wa bo me di me ba bruchiri se me ja sa de wi ama no na di masum bi be ma me ade ntina me ntimi nja ama no nonko ade ntina me nja ama no nonko ade ntina me nja sa askan e ma no nonko manji pin me ken na metifie o but I still survived. Timide bia me ka say oba bi oni mbe na ntibia no e jai wo ye den wo kwa obekai me because me no tia no matter how I menye kra no I make sure say me pay me dues me no ti no matter how I menye nipa menye angel me wo fault but me di tuma adwemu say mpese me jam mark bi e wo me no wa brabo mu se na be ya wo kwa no matter what the situation no obekai ukushia bema bi na suba bi o me hu oni bia utwa be kai da qualities na about me and being honest manji pin adia because adia na me pay me freedom adia me pay masumdwi me pe obi a me hia na me hu se me don enti se obekọ na sabi me ne nkonko enko se ekocheska na the manson bia ba na menya masumdwi why won't I do it? I allowed it. Ni wa fene me. Ti wuti we kwasia. Me no kom mape ba kun se minya ja ona ye oya. Kwasia nso ko minya ontimi ni me nkom mape. Ojo. Ani wa fene me. Cause ujira kwa mu dwan green jimi. Kwa pempem fi se bon kan. So and the work as for the children. But yeah, what is that? Minim akoma se me nya ubori bia. Ati bi ho me no wo bia no. Wo say e be shan ko ba sense no. Ye di ensisa me me sister Chiana the be of that sort. Uni me di ankasa. Uni ama ye very intelligent wo. But wakoshia bema kwasia na bema na jimi no ono so ajimi fo. Now eba ne sen ena ukwakọ ware anansa ukọ ejapade na odi atusu se Mrs Sikanashi anansa Mrs Beyond Measure anansa Mrs Ohima Mary anansa no Ohima Mary mpodie Mary no to asunti anye ikwa nkobeti meklemi ba Mrs Ohima iba ochewu sa edin we yetimi di kujina court say ye di corporate japade
pamuche wo Mrs. no Mrs. Ratty no and as a Mrs. Cranton no that one banda me chia Mrs. Cranton no oba bia betimi abeclaim say japade no that one banda mo see oh yes she's smart am I very smart too because on me infa Mrs. no gonkotwe manson ama jemfo amono me chia bia bokode amfe Empress oyima Empress me chia Mrs. no on me infa nkotwe manson owodin owodin enti senya adwempone ana na wo pese wo play obaba what is stopping you from say owodin nti anka ye no bia Ernestina entry because we yiri ni your friend Ernestina adentina wontimi en Ernestina entry ana say Mrs. Ernestina entry na wo koye no Mrs. entry wo ya aboanya mbetua wo kra wo ti omuka unimrebo unimfi very useless and wicked man. Very useless and wicked man. Yambe tuya okapapa. So wetimi akochi obeba. Na boni ne wo utim. So obedi ni boni. Yami tuya okawate. Draw attention na mechi abro bia bokode. Sister Vera mechi awo. Na Rose mechi awo. Ya the Mrs. Ekotwe manso. Enti won say aha no amani ye very smart wo honum. Won say your ba bia wagimi a ya the just the Mrs. no keke no. Ada na ne timu no te aware ase wo japade nti daachi no obehu ase oni hwe Sister Kate michia say your baby wajimi a obehu say ye de Mrs. ne keke wo Miss ne keke no ede onims edan din say oye Mrs. ne timu ane de na ye de jimi no na be ma no gini huska ne but ama na timu atena say say Mrs. obi atimi claim Mrs. Ye wo Miss Donko wo ho ye wo Miss Asumesi wo ho Miss Pole wo ho ye wo Miss Bibiri Miss Den Miss Entry na una ami abro we kura ntimi nklem se efan Mrs. Oyoyere ami abro we ontimi nklem Mrs. Entry ana ntimpa mocho mu amonim ama ama se ni maame ni papa ente ase ampa mocho oni abusuan panyi na maame nka no krobi nkyeremo amasu a wo su nyina se on the Mrs. no ene se ukọ ebruchiri sesi a ama na ogina honom no eye obi yire ni pa wo ma na nkrata no ene yire ni ama onye kojusibo yire maame nka secret ni nkyeremo se udu ebruchiri UK sesi a na ukọ nkrata mu ama na ogina honom no eni nkrata so se kojusibo eyire no omuba first born no ukọ nkrata so a eni nkrata so ese kojusibo ba eno no eye nipa na o ma ama nkrata no o nkrata so se ne yire ni ama ena ne ba enso ni ama on the first born secret no enti kojusibo on worry amada on worry ne ye kojusibo maame enhu ama ne ni da obehu na eye phone so kasa anasa o ma ye video call no wehu ama ba se yesi maso bani no kojusibo maame nim ama kojusibo maame enim ama eye phone so kasa so you see the guy is taking that kind of advantage to punish the lady timbisa say inshallah benedicta mechia timbisa say enti ama oni ebusu apanyi no kwa na makache mu no udu UK sesi a ama onye kojusibo yire wo nkrata aso ama ye nipa na oma na nkrata onu oma onu ama na nkrata no nipa na jere ne ba first born no enye kojusibo ba e wo nkrata so eye nipa no eba enti ama no esu say ena miss ampa on the miss on the miss onye Mrs. onu ankasa ya wo ese onye Mrs. cause kojusibo nware ne omo anim no ohunu se kojusibo ye nikunu but amansan kojusibo ebusuafo nim se kojusibo ene oba bi nete se nne na se kojusibo etofom ama no omepam no sakokọ se kojusibo tofom enne ama omepam no sakokọ ejapade da me se bruchi oba ye ejuma oba ye ejapade oba ye nyina no ahye
ahye meka no kra kire mu se Kwadwosibo wu ene sisi ana ama ebusuan be pam no sa because ni trinsan ni obi aho in the name of say ya Bible chiri o ma be hye oba wa ha o emeyere na one maame eyiye kura ba unso ko Ghana wanko Ghana eyiye no baaye no mu nsa maka Ghana wanko Ghana ebusuan ate say yende hye ni oba bi nete ba say omonim no so oba ni ya chia ne nsem ye ne di nkomo ebusuan no enim no so ama no ogina hono no ama need a man obetina se no aka che ne se ama yi se na wotie bia mepe wo sa ama ameka no kwankyire jai jimi no ne free inkwase aware wiase na bema biti baby epe se na wotie bia me di watem wagimi pa na enso opon sa jimi na wagimi no bema biti baby a opel a sebi ukwa onye kura no onye nkwase ade a bema we ani tiefu a onfa blade nka ne tin edidi no jaware nako nyesa odi no usunu gumu ukra edi arewo bo ase dakon no watam yare ama ho me de jimi de wajimi ba opon se na wajimi no obi ti baby a ono so pa jimi ama wo na matena nye nyanseni jimi fo bi ti se Kwadwosibo a o yusu dia peska o yusu de sisi ne busua because ne se ambobra me ka tino se kwakwa ne se ambobra se moti wa ama no audio se ba nya che se Kwadwosibo no ambobra ye Kwadwosibo ombobra ye asia u papa wo se kona kosi papa wo se ye jisusu uni no usina na omoti susu na na kanso na etisusu no uni ene wo se ene etisusu na se wona na kanso ene etisusu susu na ukoje dia kosi papa no apoa nti ya ejapade together na catch you say some by a year family nyame na etua neka o Eric Mafo o te se akoi bonyum ena munjame pe osimi pa akoi afo hu ne ode ye ukope obi a na ne shirt that time ne shirt esusin no ena ukope okay matiase matiase ne nti ama o she ntare esusin no he because ukope Kwadwosibo be pe no na Kwadwosibo ne top no o she na ode munjame no na top no so ena aka ne ho no ebusiam moja yeah kasa fashion in case of BBN because that number one documents I want to let me be actually man so and I was so okay it's said okay okay sadly I be send the daily man so that I was send them my own mistake I'm sending my send them my sister me say go za bit master sister okay tell so Ghana Mama just audio it's me send them now oh of course now so send them my sister think and I was send them man what's was send them man maybe they make be made them didn't know what's was send them man after we control as me didn't buy why no Mr. and Mrs. Enchi what odi edin no ma omo ba ebusuan no kwakoye ade no still omo fa ne din anse omo ye ne Mrs. Enchi that me say the family alone no omo bu ama no kwasea osi rati ampa se Kwadwosibo wa pe na Kwadwosibo ni top no so sin no eno na aka ama ho no ebusuan moja aka yale na aka no ho no utimi wa she jeans ataiti wa mu no ufom ye ketekete do se utimi she top bi at least top no se be da ho krampo na enye too much say sabi ukwu efom po be dress say etimi akata ho nyina adai we ko he oshu ba se ko he oshu jina no ye bonde enne bon se Kwadwosibo de ba no di amanfa no se ani o se na man se dem now so I didn't know Mr. and Mrs. Enchi watching a BBS Ohima Empress or see is Amma only the daughter her parents have because I'm sure say or ye omo ye warm back penubi. That is how I see it. Or ye omo ye warm back penubi. Because onye busuya. Yeah.
me see asa make am fi say me boa ebusia no recommend no omo nim no Kojosibo papa kwasi ampanyi no wuye mu nsa makwa eyi no obi anim no okwa hwan ho no okọ ofere okọ hwan ho enumu no obefre me se opeti na twe no e na obeji ti na twe no ntenne ni kunu kwoti aba ye be me cherof wa yeah ebe wo dey na ko klemu sadia ne ye me dia na sisi eni se me kai so ye check kwoti wo Telegram we die e free bunto whether we your tanfo Oye NNN nye NNN new obia ansa beken bi ti no Telegram unko Telegram me che no wo no nyame bo afiti next week e ko na me be fie next week Wednesday na me ofie Tuesday na me be bia fiti Wednesday e ko na me ofie ti Saturday me ko no ye be twe mbo ho na bo se Kojosibo ne kote kete si no no bo di jimi kire maasa kete oh remember Rossi Rati my mom only child, but I still have a family. But when you tell me so near Busuya, meaning so dim kwase me le Busuya na puno, mintimin chere mame. No, Daddy, my mate me can because in the day was I didn't tell someone I'm Mrs. Sanchino. In the documents there, tell someone I'm Mrs. Sanchino. No, baby, and you. What I said, I said that we could change it, because we said I sent them out. Yeah, marriage certificate of Ghana. Na a year, many documents be our Ghana, we get us, maybe be a beginning to meet me be a Fanco prove, say me. And I didn't allow some my hair canoe. I allow some my hair canoe. Say, Ghana marriage certificate. I was a midi and a passport. Midi or passport, BBA is not. Love life, Mrs. Entry. Many documents be our Ghana, we get us maybe be a beginning to meet me be a Fanco prove, say me. And I didn't allow some my hair canoe. I allow some my hair canoe. Anna, the catcher was said, Daddy. I was say, oh, change it in a car, the woman, or more change it in. If you look at someone send the documents in the camera, let me Onye. Now, Muma, young tie and quasia explanation bia, Betnas in Roy, Yanko. Mama just a muti attempt the deal, Mamma fan chemi because Efra. Why? Aye, muti attempt the deal, Mumfa enchem because Efra. But still, Mude Yanko tie quasiano. Why? Yanko tie, would you tree bear mana with Jimmy, what bodam, Anna will feel so with Jimmy afan wedding. Uma Yanko tie. Why? We understand Yami Beshao. We understand Yami Beshao. Over Penway invite you be. Over Penway invite you be. Over Penway invite you be. Not just any mana, ye chrono. Sir, Oba Bodam for Kankai. Abraham by media so be a woman. Said the anonymity. Asia. Oba now to sing. Kojosibo Kwasia Bema. Oba now to sing. Oba now say. So uji papa wosu bempedia ubeko bonsam jim wo se wonye sofo ubae na wo se papa wosu bempa so uji ni dia se ka o last breath na ye de sikan si umemu na ye ka se uji papa no di se wanjine ndia obetwa uti na jini dia uji ni dia obeko hela we ma ye twa uti kwasia ubae na wo tsen sena na wo teme se eyem kwasia for the original zombies no. The original zombies no omo na obekọ so daada omo no mo agimi no mo du echi na we kasa nsem mo echiro ana me be share sa kwasia bei along the line na bra me share obey enkrofo pi won me about this filthy woman. Just look at that. The piano or criticize you be and obi won me kwasia useless man Jimmy for wuntimi yusu adwen fanyade at age which they say
Uye Jimmy for papa antiquasia when I'm before se papa no. Ah. Jimmy wu and I'm before se papa no. I won't me use adwin. De piano obi. O kote krampo obi na etimi chi kote. E de she obaase. O kote obi and etimi so kote de she obaase. Jimmy for be. Oba money pa money. And crofo pi won me. Say oh you bad news to my life. But that time now I was blind. Asia. Obi be ka say hey Satan ya ma otwa mu oda wudi. Ne ya ma etwe laventa. Uta film say kraman su kom edino. Na onama no ko hia nsu beti. Sa time ne ya ma uta film. Ye kan se ya ma uta film bi na bawdam na wodi na miase. Asia chimifo ena debia obi oyira makwa de me se ukodina obi ena be so be mam di run ase asia na obi a we apostle ena we hu ena ka Samson eji no kwanko bibia always oye enkwasia comparison each and every day enkwasia comparison ena oye enti we mesi we obekuni maame ewie no baba be comparison ama say obi kunni ma to me see nyame na agime now many obey nantiemu ne nante sister and brother edu baby obey shall say show interest oya nyoma pi irade ni pe bi agimi o ne enya nkrofu guo no mu tie story ema egina ho na be ma begina ho say edu baby na oba no show interest ewo ono be ma no mu enti okay yemfa ne sa oba no show interest no be ma no na were you also interested or not, did you accept it or not, who accept it and answer one accept it, how did it end up? Yemfa ne say oba no na show interest to yemfa ne sa. So did you also showed interest back to reply her question? We chimi for first class. Only we chidi for no mu more first class. Mu ye chimi for nkwasia for first class. O de yenjin tum. Send ye buy a bema hu oba na opa. O show interest no. Sanso no oba nso moja wodim. Ono so hu bema na opa o show interest. Ye yenjin tum. Say mama ngege hu no ono show interest wo. What about you? We ignore it. And answer also reply no back with the same question now or the man. We are wepi. I mean to your kawati. Chimi for because we chimi for the rest of our life. And more one do with you so can cause a same so on because we chimi for the rest of life. Because we chimi for. That's my work. The story of it na say I can tell who chimi for who tia sama who can a co enum. Near nyam pampenin for, mammy penny for. And mama wa almost my school. I had to move ye. Ejina ho 80 san kwasi asem so oba no sha se so or show interest. Inti Manchester de no so no. Inti wo de obi show interest and nipa na you draw so ho. Ojesibo. So oba bi hu na o show interest a. Na say the woman ta o show interest na no you draw so ho. Muntie explain that on or explain why. Yeah. Ya twe ma dwen e ko ne so. Emma menesa oba kankan yi ekodai. Ena mate so ne zombies nkwasiafo ma adwodwontwifo ani adwen. Emmoa mummoa enkokote. O ma na odi o matem nyina no. Sa ma no. Ba ukra ne wa ne nan po ebe chimi edi ama wo kwasia we ti se ne awoyira ma echimi a wode te opuna no. Kujisibo. O ma na odi o matem nyina no. Omu ba kukura ni ho a omu nan keke si fom ebe chimi edi ama somebody like you sana wo yere ama echimi na wote wa wo jimi no obi na obeyesa wo hu se ye no wonam a wo hya sese wo jimi no enyansafo ma no omu pamo sa kokko tiu wo hu se ye no wonam a wo hya sese wo pese wo be jimi no a wa adwenye wo se wo tumi wadwen o se sene ama ejimi na osi wupon na no
sana no obi ejimi no omo pam won tem because omo nsoso nkwasi asem so omo kunu mu onyansa omo mamema onyansa te omo pam wasia kom ntimi ba wo te nkwasi ade a wo ye emo asem a wo ye oba ben pa no so onyansa nkobe so ema omo so yo mo ejimi from head to toe ema omo so say for oba koda na fa beda ni enwom na to no omo ejimi me se ye de be ye omo nyina one by one yamfa nyom a omama ye de be yom ko bebre na omo twa be wu ti no omo nyu bi mfa nyom but omama ye de be diom siya oba be ne wonyansa se e be ne de se ne baba ne nua ba na dan fo pe na sempa be ma bi mfa no nkoda no betina so no mfa banya enwom no nto oba wonyansa bia nso ade we so asiaginiga no job michia emwa na me se ma ni omo support unyi omo ye moa omo didi atachem ebi mo anu atase omo ejimi rof sia person ye portray enwema out there ma Phyllis and Atina useless na me useless how can I obema te seme compass ni oba finwe akwakoda we useless nti afi waje to say we useless asia udia di 16 at etwena ye filti no oba na ye filti no udia di 16 enum nufuo pe so kwasia cute nufuo utimi komiemia ese na me kra me ya so omiemia nufuo utimi komiemia nufuo cute anwe oyere de ena ada ni atasa ebo ne bono enu nti ontimi nchata reketwa oyire nufu ena ada ni atasa ebo ne bono cute nufuo kama wakwasia ukodi twei 16 esa no nufuo gu so kwasia ena ye jawo ye semfa mobi na abo dam no chimifuo ade ye filti utimi di 16 na enye filti di anka udi 99 kwasia filti no utimi di 16 oba afinu utimi kodi 16 enu nufuo peso ebo dogi emu dogi bo ni nyina nti nanka onye filti di anka udi 99 abo ye jawo na ahyew me say at times utimi ko twi machine ni biyo utena se ana o kai style say yiwu what ma say na ye ma o yetimi peja one side ma wo na wo mu na ye se ye ma wo mbiem e ball dam me ye be ma me kan kwa kire wo e ball dam e ball dam en dam akwa we bo no en no to no kem no ye se ye ma kwe ake oye don ake bopa onfo yusibo ganyo ba ke akabwe pa no fu e double e ba double e boto po ya mi ashambo ba shambo ono ye don no ye no ye bible no si na mwa na di no mu ndi nko ne aka na bebo ho ban bible no si nya emwa no edi no omu ndi nko ne aka no ye bebo ho ban aboa kojusibo yi dia wo di 16 no usi o last 16 a obedi a we ase no wedi no o last 16 a obedi o we ase no akodi no unya ndi biom mufo no sa umia se nya umia no bia no sa umia 20 times a 20 na umia ye no eno anu no na bo dam wasia uye ni yi anka wenim te uye ni yi anka wenim te on se atasa gina hoyi ne wonya wakono nti na wotimi pie ba akwa abontin kodi mfuna atasa ni nufu aya atasa na gina ho ko brazil we won tim ba brazil tube no hye asia wa na o se ni brazil o hye brazil 3 days o hye we brazil ba ko na o tube mienu ba atasa we o brazil ba mu no de ko e ba ti brazil no ti no hye brazil na nufu asia tim fifi na efi na koju hu o se 3 days ama san ni brazil ai kwa asia chimifo bema ashiwo ojusibu ma promise unya ndibiom obwa unya ndibiom chimifo wa ubenya obaka yutsi wachina sha konyempa ojusibu kai senia chini sha onsabo ena ebe wodam no mesemi ye bema utimi kohia machine no bi machine utimi kohia bi utimi se machine we die mu ode correct machine pa eda ye beka cho se ye mfa ma obiom no Ewurade Nyankopon Ewurade ho na obeka say minimanka
oba me nchen no nka me dini yi ka me abo efunsa efiato apai asia dia tasa no sa atasa ne gina odini sa obra no akana to ene nufo no ye ne se a no akana ba ko ato ha so musia no akana to na ne bugu se baya atasa wasia me useless. That's how I see myself. The day a team and so na me knew me who say me know about we ada me who myself say me a useless man for the Apomati. He has agreed, say he's a useless man. Wasi, you are already a useless man before you met Mami Ngigi. Your wife has confirmed it. Your deeds, your doings show say you are already a useless man. Huh? Your doings as a family man, you don't use your brain, tells a lot, say you are already a useless man. Wasi ampeni. First place. So at least uko bako how filthy nipa ne. Why is our allow yourself? That should say you are a useless man. That should say you are useless man. I didn't say filthy. I didn't say bono. What you ko bako. I didn't bono. That means we Jimmy you. I didn't bono. Utimi ko bako ni bono nyina no. E ko mienu, e ko miensa. Echo 5, echo 10, echo 13, 12, echo 16. You are more than useless. In fact, you are more than useless. See ya too. Bani nyina ye. Yes, ye be aye. Because I learn a lot from it. 7 minutes how obey nanti. Na the many can say. Edrum pempenso bi. Me who how dangerous this woman can be. So me shall see. Says me enough evidence for Dan Kwama. Cause na me shiki. Na me see. Mukai say recently. Or the one you were to or say. Or no dear or recorded. You didn't dance so me chiao. Na so or no kasa. 1 2 edu baby na se on feel comfortable la. Or be recorded. You see. Odim kwa asem no wie na. De bia no akwa we de o say. On feel comfortable around somebody. Debia was on feel comfortable around somebody. But do you think, say, I'm for feel comfortable around you, Anna? Bonif. You're comfortable with him without anymore. Now me feel like my big mistake. Some of them who have a boss I could have seen eBay. Asia. Inti ena me te wa ya na me dasi. Se mahunimpa e Kenya me sabre no. Ma me nya atinka bi se de amigina no, ma me nya comfortable. Konya me ni onipa ne. Ama audios na ba bontin akwa no akiki no awoso no oda wonda ofie. Oda wonda awoso no akiki no esheki no. Na okem mo nso record no. Mo nso record ama kwasia. Who they do so they wuni twa se de obi record obi on. Na me ni ba me ho so na me sha ase se ene me so me gada enuoma 1 or 2 bi a metumi agu ho for tomorrow. Sabre yamu me ho sa me wife asesa wa ba keka me wife asase ay keka ohun say wa gada emwa no akogu ni page no so ohun ena o twa ntwa kiromwa enti audios we umwa no mudi wechi no nyanseni bia owumu o beti audio no ebe hu se na ofie abo deda ansa hokohia ma mengege ohun kwasiafo ne gu page no so no se otie audios we ba abontina wo yira mankasa kasa na obehu se na ofie abo deda ofie abo deda ansa hohia ma mengege ba ohun se wagada o school children muntie we twa ntwa kire o muntie wagada ne chimi for school children obedada hunti awawe bia no issues nim di amate abonto my wife tio onu ne du ne so no ni audio pie ye no we hu se awawe bia ni wa issues enim nanso oba besia etimini ni kunu e wo problem na do utu phone so se ti omunkoma wo wa record kwasia ohun fin
Yesu moja nka okra fin n'anim enu edus ono so no de na aware mu problem enimu Yesu moja enka okra fin n'anim biom double obebre edu so no de wo hu se aware bia ni problem enim but edu oba besia no so na o se ogina so na mikunu ayese na gina so no wa record ebo wa hu on de na anya aware problem wo asia me se eye omwana na obebo ma original zombies no wadwe jimi omo se e omo jimi omo ti asem a they can't use their brain zombies wo se wo ba na obetini omo foka de oka all of them maye all of them they are my wife can be amaye yes they are my wife can be amaye entinia wife can be awaye no. Why are you now blaming mommy ngege Jimmy Fui? Why are you blaming her? Your wife can't be away. Why are you now blaming mommy ngege for what? For what? You have no choice than to agree. You have no choice than to agree. Why ye? Your wife can your wife. So why from mommy ngege? Your wife can ya idea na uye dida. I will call mommy ngege wa obona manye. Now wife kanu ya dia why did that I will call mommy go obana manie so why you blame mommy ngigi o jame say we Jimmy for no zombies original zombies no and beti sa audio we and they will still come and listen to your lies and believe you kwasi we ko Jimmy ti say wa obiati o na me chiao me penipa ba ko pe afra brabo yi mo ba apart from kwasi abai enkrofo abai abrabo mu ko abai abrabo mu ko meaning sister yamo enipa bebre ene no manante a na my wife no mo ye friends my wife am free obia and complaining anything to them until the time another day akwasi abawi sha se oneme etwempna behind my wife onkwasia there is an audio out there wife kwasia no Jimmy fo ba no atasa no fo no ebo maami ngege nkomo nioma awaye esie nioma awaye etwemu. So you see there is an audio out there but obey Jimmy for no and they will believe him. Obey Jimmy M1 media so and they will believe him. There's an audio there. Any reasonable person or have been audio now obey who say you did something and your wife went to maami ngege complaining to her. By then Mami Ngige wasn't in the picture. By then, Mami Ngige wasn't in the picture. So your wife was comfortable to go to her to go and do a complaint. That was when later Annabelle said, only Mami Ngige so the issue. So you are just a foolish man. You are just a foolish man. That is a boy. You are just a foolish man, nasty, foolish, dirty man. Dirty asshole. Ukoti. Keteketen baby all the bewura. Dirty asshole man. Siya o janju din twi aponche. Nfi hu ebon kankan hu eyinka. Uti efu ansuo nko uti ase. Apoa. Wanunsu. Wate. Wanunsu se nwa hunsu. Asiya. So now, me wife shall see be kaka. Always in tokwa. Adi enye tokwa no ayen tokwa opeke nuoma chese ohu dio na adwene se me ye bonitia no we wo he we chese o create a na adwene se me ye bonitia no wife ka se mo nyina chese wo ye bonitia no Manchester ko do we Jimmy ana he enti ayen kransan buso na bow dam ana se dey ko do sibo ayen kransan buso no e na bow dam complete ana se dey ana o si Jimmy no bi na be rawo Osi Jimmy nkwasi abrabo no bebo wiase no owi amanfo board ye no sa Jimmy no bi ana be wura mu na wodi Jimmy na wife aye krakra because of say o ye boni etia no nkoma wudi wife edi a kire say wudi boni no wakọ na obo amane nti mo amudi akwa wechi mo nse mo Jimmy pa mo amudi akwa wechi mo nse mo ye Jimmy pa audios da bontin a chese we dia wa ya ade enye wakodi ma odi ni iri ni sika
or more tweeting Obano, no ban a complain. But he's out there telling me no. I said there be more a Jimmy phone say. Ni wife Esther T crack and mother whom say my only mammy gigi show. Mom would didn't want some Jimmy pa. Because one Jimmy na umbumu Jimmy for obe ferry post over be size explanation ka be ma wonya so ba bontin e sorry no be catch na yen e public. Ko be catch na yen no apa na che public. But on still no he wants to defend himself. Put the blame on somebody. Adia wo ye ya na by then no mami ngige knows nothing about. Ah na yere boom and na ebu mami ngige amane no. O de ko she mami ngige. Tumo se mo Jimmy pa. Mo mo di ni tumo se mo Jimmy pa. Mo ni original zombies. Mo any original zombies because akwa we me say wo mu se mo Jimmy. Ti obe wan ne mo obe chinchin se radio no. Sa. Jadi ya se mo ka. O du da bontin a o yere e na ebu mami ngige amane nyoma wa ye twemu. Tina mami ngige na nejina Manchester honso na ukodi ni mboa. Manchester na o sister oba na o sister do e do command no. Na mami ngige na nejina ho no e na ukodi ni mboa. Mo amodi ko jisi buchi mo ensu anyansa wo be bro. Ko wo hu se mo ye Jimmy fo nti o Jimmy mu se ya. Lot of mess around. Mama home beti. In fact sometimes okasa me kura na me buafu. Even sometimes o be kasa me ho a onya nkan de okakura na medikan. Pasia asema woken oba no ankasa no mutum a okase. Se biribi emra wo seni sika no ema wo girlfriend wo Ghana no obebisa wa na obuafu. By then where was mami ngege aboyi Jimmy fui yimfie yemu bi ohun yemu bi asia te se wontimi dadae to hu se enen fo ma na wo so wodi o mata won so mo nyansa se wo no wechidifo no because wechidifo na Jimmy te se want they will believe all this nasty story a wo kan audio da ho a ye te se wo yire eka audio ni a wo yire eka se ade a wo ye ni you still want to blame somebody. You see we women say no, I'm coming for you. I am coming for you. Because na fe ma hometi. Na ma hometi. Say me no obanity. Na afe ko ya kodru say me wife ehun ne say me ne kwase abai e close. Tio me ne kwase abai e close. Nti obekọ obai ho. Na enyoma ha no na adwen ya ne sasa na tie. O de akwa koto obani. Tio obi ana all blame say ne yere ne hu say oni asibulanga bibia bokode. Mitia. Explain aton or explain ni hu yen enenen. Yen ya ma op. Emra obetina say uba audios wo hu say mu bi so be explain bibi. Uba ba so obo uti se mami nge betina ase e na o kan story uti se obisa yen no yen ne mo uba explain hu. Yen ne be ma uba explain hu abodam. Obi ana o say emra ne ire start ye krakra because hu se oni mami ngegi en awo ho no afi hu so okọ ya no de achichiri no hu osan e kan say oba no be hu say na oni mami ngegi e free enti o start call ne ho se okoka ensem ano no oba no susu se sa na te dia chema mami ngegi ti hu so abodam ahomate se o konkula bito mate se o ye nkwanza bodam fa mate ase afi. Because explanation from me, explain this to me, explain this to me. Now, now me not all this one. Why are you asking this today? Why are you asking this today? Check to mama cho. O say, oba no ko hu ebe hu so ni mami ngigi ye free. So okọ mami ngigi ho se okoka enioma na eye ono oba nse sa na tie no. O ka che mami ngigi mama cho. E na o say, na oba no bisa ono asem no wa ye kakra. Oba no say explain this to me. Now, audio na yete no. Oba no so eka wo mu say. So bisa ne biribia. So on explaining channel na ne bofu ntino. Explain na oka. It wasn't about mami ngige by then. It was about onkwasi abrabo onkwasi esu na utimu no. And your wife was asking you. So as a nasty, foolish, filthy, dirty asshole man, I won't respect you know. You didn't get the patience to answer your wife. Rather no, you chose
to ignore her, insult her, talk to her anyhow. But you see, we will put sense into your head. Obey your video. I will decode your video for you. Okay, say me, who praise me, who friend who praise me. Okay. You can see a story about Nancy Oka. And quasi explanation a woman. What the assembly woman out of the children. Once in me to Oka. Why a Jimmy? Me say me, I will disrespect you to the core. I will disrespect you to the core. Also, why Jimmy, I will see. Explanation woman enva. Explanation a woman enva. Nyansa bia nim. Uka mura, uka bola, uka Jimmy insem. Say, Oche bibi asakura ontie. Why? Because Obana dream etuafra. Said they made etuafra noa. Eba ne se na dream to fry. Na dream to afra se. Ono wote na nekuma nekuma aba be fa wo e de akoma oba won wakodi oba. Na dream to afra ese obi a wakoye ejuma agency ejuma na yetua no no disika ko to account man 1,000 1,2,000 1,3,000 but what time 1,000 we pounds no nyina e de koma wo girlfriend. Na dream to afra se ono wa ye ejuma ato asase na asase no fanidin to so a wakoye no Mrs. Natina Mrs. Entry. Asia. Say ya wa wadwin tumfra. Say ya wa nanka wadwin tumfra. Oba no kasa nyina audio no kasa o suntina me say emwa na edi wechi no e no mbeju wedi because audio da wa omwan kasa omoti omasun complain na oba no eye by then. Complain na oba no all year by then. Original zombies no. They will be fools enough to believe your stories, not somebody like we. The original zombies, somebody with you, oh my Jimmy, no, they are the people that are going to believe you. Because audio, the one met audio, no, remember, what's your summer okay, ever? Oh, Nyansan, I'll buy no. Oh, it was your fault. Say, Mom, woman, I'm in Pamela. Even so, maybe Motia Bontin will see you as a matured person. Tia me the Nyansan to Tim Rabaya, dear way. Me show brabe ya di brabe transe na catch the viewers and say omomboa ona power yere chew. Wasia but me show me can say there is more to come. Oh. There is more to come. There is more to come. Forgetting your way, there is more to come. We dey the prapra kwemu na ama. So so echi. Obi anti esem ye pa. Now, after my wife call obey ho, eko kan nsem no. Obey be ma meti ase se. My wife nsem on na be kan my wife nyame obekumi. Meba mocho me wo sa audios no wa but I think say we chiri o china meba on mo anti say entem si guy we twa ntro no mo anti say ono nkasa le lumu to ma o kire say ama no bufu a wotimi twi sikan wo fie ho say ama bufu otimi yi ne hu no ode ne hu ne kede pia bonten mo de meba say mo betimi anya botama me a mo me mbo audio aka kito bi na esi me ko back akotwi sa audio na ba na mo nti say enyo no a no ka says ama bufu otwisika woni so ofie enne no o de hye maami ngi se maami ngi ne man beti na se sa ama nya na obekunu yengo na misuro na minim se e bia mpa me wife akoka bibia ya wudi a opam ekumi etie that audio na me peti free kwase abai ho asia uye ni yank wonim te e ba ne se na woni oba a woni ne te awomma etina wo se usuru den na wo ye nti a usuru uye denti a usuru so be ye wibi uye denti a usuru so be kun all because of nkwasi asuni ban a wotim abrabobone nkwasi abrabo a wo bonti no oda wonda obi police in tawe ba wo police na wankasa wudwane all because of subabone because eno na ma me be chiri me yire more tio eno na ma 5 times na me say 5 times and I me pack me nyoma se me nware bi me and no ferry 5 times and I'm packing me no say me worry be me ko shameless man Jimmy and your ferry mbu se woka oberema awuntimi enkura ofie you can't stand bold as a man you can't stand tall as a man to solve issues to solve problems eye wo kwasia we and we create untimi solve what time o back se woko because that no nya etwewo a wukodi apoa
nyame na ji nka wodu ho a ko na ono so mame ngi so beka say wo yin o ji mi so akona ko fie kona ko pacho na tena wo fie asi anya ofere wa mess up fie wa say fie na nka obegina as be ma no osisi fie no o say 5 times na me time back say me ko nya ofere o dwan dim twie aponchi be ma o dwan me abuwa na beo jimifo ba jimifo nya ofere ade we me e wa ha na say wo chiro ya de one son awo nyewe nia Mary Hamam audio bi mo ti sa audio nda no audio bi ba abonten a na o kire say ama no mi sene ba ha o mi sene ba ha na o kire se ne ama no ese obekunu den sama bufu a otimi tam sekan na o de ta na ofio all because of nkwasi asuban ujimi sunti uni ahoto me was out this no how was out this no yeah they are here me had it was out this no me se menya no aba mamana so nse ne no o twa nto se maami ngige ene beka che ne se ama nya na obekunu me se ye mu bi etiasi wontimi mfa saa ntro no ba ye se we ana na itabo fra no pa bepem na kra mbendepi one wo na be be sa no kroma na tia me tia ya we bom ji sia one be me atiasi Messi baby o pasa yes me gonna pray me peace first because o titi am fa ho di so do and me so you aha no mame ngine ka chen so titi ano wa ono ana okasa o wase na ekasa se ama titi an fa ho di so no someone I meet my abuse you but I don't do that. And I make us say so no ni na so ni na SS to o da so jidi se wa wale Ghana na. The say dey nyina so bi anim. Woni nyina so bia. Me ya. Just for my problem keke. What it? Oh how much? Oh no ka che mame ngige o say just ama a man of problem keke. O ha na adwen. Ni mame ngige no bisa no question. What's the problem, keke? On to me, Nana. Trust me. I'm Crano. Oh, wait. So when Ukori no, I just am the penguin in the end of Cory new when you know what we know Benya to do plans. I obey your book. Emma no Benya book in Asia. Try and then I'm going Obato bonanka wenu namba weni buku ne ba na senye no nka me da so wa hada dada ai but baby I do no me choice bia ni se won kasa na sitina ensu yehu ati ase wanye careful obeto asema wontimi mpiem mate na sitina eyehu wanye careful obeto asema wontimi mpiem ono kan wo sa amasi tena eyehu kojesibo nyame ntia wo ka message sia say you still love your baby mother no onim say message o kan ye be ware mremu be 11 years ago ni o 11 years ago na mama ngige akokojesibo abrabo 11 years ago na mama ngige akokojesibo abrabo mu ana 11 years ago kwasia na nkasa na e confirm you say 11 years ago na mama ngi wa kwesi abrabo mu yenko utio that's even on prime no one chat bi 11 years ago ni ya be ware ni nya ware no o sa asem we ka memusawa na me so me se geta maame no me hye se no sini ne tia wa wale o se won wale ye get no plan me sister Vega come na me sister Biama no kotia en vie na mo jimi ye bomuria ebusu mo jimi amachi ama bufu sisia na obomu de obeku mo nyina to atwen because mu bu nu kwasea
nti mo jimi duabwa na man bebo mo mo jimi duabwa na man bebo mo ge no kra na me sister ko mo wabo me sister dua mo jimi bo jimi nkwase ebu a mo de mamai beden I get a quite a bushia for crown, anchor. Mammy, home lot. And let me pour back, mammy. Is here me pour back warrior. Now me baby mother, Sammy Quacosa. Eh, and I am in one walk. I will not to your money, but Manumti. Now maybe cry me free. Or say, me free, you can't follow me, Cacotaga. And I am in one, and I may cry me as na Bema or Ba. Oba waiting me atransi ama bema 17 years. Oh say and some na make it come. So open accusation open only one fan permission. They say one say if you saw any tonight no. O dia me pese ye tena baby o na na unsa high phone so. Nana me pese ye meet next week try na ye meet baby. Oh, do me come catch and say me pese me back Hereford. O say nkeke me ma me pese me ba and na utim say o kaka I say o sister Doris crenim and you me be just ayana o mo di protect wo enti say Sister Doris chino ko Manchester come on about bibi wo mu kra Doris enka na sasa de Doris ni bibi kra onka and like okako mother side say o mother treating here. That is the audio na yebon. Nenye se mami ngigi twan true. Nenye se mami ngigi afford stories and I know catch the kwasi abe man you. Audio na yebon nse mami ngigi kan wo. Nenye se mami ngigi afford stories but aya sema na no ba naka. But mami ngigi afford no man ordinano na e kan nenye se afford stories. Nenye se akwasi ane to se ense mami ngigi catch no enne man kwota. Nenye se mami ngigi twan true. Baya sama na oba na be catch mami ngin bona mani tini bona ni se Nana sanje be mami si jiji ama super get wrong mami Nana on se no si ni mami jiji ama so ama no kasa no kasa se mami no mfani nyefi Nana mami sure worry o mesa get no be say my brother Nana me pacho to Wate mami ngina na pamu na fi aware ase o se mami mfi aware we mu nye saage ono be se mabrabo mami mfi aware we mu nye saage ono be se mabrabo no ono na no ofeli o weli se obe free mu ana mami nginu kura kan se na me pacho to bo enkomo we na nye se omudi no public o ba eye close doors nkomo na omudi o na mami nginu ka se na to bo emmo amudi ko disi bochi mo ajimi pa Mani interest woman or sewa on Debbie did not only interest woman. Nana and simple one, me pese me come or basi on sick. Oh, some mami give bisa a true question amano. Wasiana say so ba any interest woman or sewa on dream. And na mami give bisa say a DNT no interest woman. Because in simple one me pese me kanwa. A DNT and oba or no wa for only interest woman. There is a problem. There is a problem. There is a problem. So you being a matured man, being bored as a man, probably as me see you feel. Why won't you one day enter your ban any nimpi? And can just watch an baby. Now I don't got a baby. I'm not fighting. Now beside say, I think Tina say now Banon can have one job. Kasembi and no soon. On some catch us a best 3 days in it. O frame ya mitimu se bibi ewo nano. Nana unse neni 3 days unse me catch ya unse nana ama asa ama frame ya asa opeso oke bibi unse me catch ya. Oh, based on sikasembi, based on like ononi sika wa plape hone life. Enti me pamochewo. Bamuchewo. On say afe na me yati audio we ba bonti na me yati ase. On say audio sun ba bonti no. Edu bebi ne yesi mami ngige e kasa dodo. But mami ngige was talking from the audios na
nkomo na amane ni bedi no because ama audios na no kasa no asama mingi kan nyina wo so no kasa fio no who's abo wait ho no all create story e dey ama original zombies no mba chinedi ba kokra na council mu we use scanning nyina unya bo trenche ne niamemu ode asase de manka me question kakra me hu se da bi na wo se me busa nana ne se o se mu ye project na mo ye no wakwa akoye no Mrs Entry and I ono so wonne ba mo cho kasa ma me ngi kan enya hu audio na ye bo Te Johnson bi aboko de e chiao oyema efia santo e chiao oyema Mary mi chia ma me asema me ngi kan enya hu audio na ye bo na so na nyese maami ngige sei amadi amano bare maami ngige ka che no nkomo amane ni bedi emi tuya mo kamate ya audios bi say na ye nya ne ntem because na akwane atna say Jimmy too much audios bi say ne nya ne because nanka because first time na audios we mbae no na nipa me bre fi say maami ngige na create story e di amakwajo sibu no ne bua kofu ama ma wuti audios na ba eni nia me bossesi ai na eni nkomo na mami ngige catch and exactly what nia amane ne be kai no it's the same thing Mrs Entry and I'm say ama na ubenya mpose unu kunye project no ya no Mrs Entry na sa ama mo ya Mrs I say I menya Mrs and I'm say ama na say mo wale Ghana wale Ghana automatic no we ya Mrs Entry Debbie o pese we ni din free so Mrs Entry na say ama I'm changing the same audio na me ya we work on those two audio ochina me set na audio no ebi wo phone we say ebi wo phone ti me bo we na mami ngi kasa ma bo na mo hu say asema na mami ngi kan enye say na o say amadi amakwajusibu but mami ngi ne ka kire kwase an say o yiri ni ma bedi nkomo o say Ojusibu ye mu bi yetiasi umfa hundi o ye be dikodu wegu ni mu ase ko sin koma mami ngi ka chion enu ho audio na ama aka say enu ho audio ni oh yes Bema sa woman look like say on dono e pasa na be hu say you on dono ape so no ankasa chire ni mom tio o chilem tina me mpese mami kan some chire wasi yeah where you ungrateful to Bema kwasia Bema a wo nyansa ke kan say chire no sa wo de mateme ne e be ya afa ho but kodwa chirem o be chirem chimi fo Bema a o dwan me said me kaya said you must spend the time. Or say, oh, catch it, or so catch and so spend the time, one waste of time. Yes. Or say, oh, yeah, no, who did dinner time, who did dinner time, or Cassam Peso, Becassa, oh, blackmail. I first was blackmailing, oh, shutting a mouth down. But me so no, make a chance, ama. For me to nin another nantique a crack. For me to nin another nantique a crack, dear. I believe one nantique a crack. Everything is doing everything. Mami ngija kwasia we pa kan some of bregu from no yenkwa bunti me man cross is in pain na uni madibi oka ye me mwana na analyze yesu analyze said that when you go to work mommy call someone called Eric Mafo which Eric Mafo no nipa no ne Ghana and he was insulting you to the guy and telling the guy you were a useless man, you were a confused man. Wasia, truly a useless man. Hello. Ratty. Good evening. Oh, wait, Macassa. Oh, that's Aliasa, wait, Macassa. Hey, what you say? Meno, Bryzik, Michiobia. Obia Joso. I said, me, what's selling Kakan come in, shed near me, but you read my know what now. Say was starting and I think
Oh, network. Ɔhwɛ situation ngege kɔɔ mu no memifo ne sɛ rati wobɔ adeɛ na wokyerɛ mu no memɛhu adeɛ ne sɛ a lot of complaints ɛyɛ ɔmo private ɛyi akyerɛ maame ngege ɛna maame ngege nso yɛ media person Oh, network. Yeah, hello. Ebedru baby no menini benya asem. Sa na bra we no. Na dwen na ye no. Enti the way a me yiri ni sidi ye fi asem abre sister we say sister we me messy up kakra bi a. O de sa de beba begu mani masinti e wo say me nso akwan bia so na mehwe. Na me so benya sister we hu bibi no. Eno na em say nanka e me won wa say ma me ngege na sister na akoka ne problem a kyerɛ na wotimi egine mu a one bra yi ka sɛ yɛ dan rati sɛ nye bibi na ha sister na bra yi tumi de ne course a yi mu a ɛyɛ dan na kama me ngege betimi ayɛ sa what go maybe I'm free back Enti ofin nsɛm na akɔ sɛ ɛyɛ ni guase nsɛm nti ɛwɔ sɛ say situation o me so me fa saa kwan ne so enti na obɛka bibi sɛ revenge no wohwɛ mu din kra nya abodam na ɔse odi papa na echi na obɛka so abodam sɛ ya abodam na mpampa ha enka rating konsa nkɔ papa na nkyɛn bia mu da me na me ka kyerɛw ɛyɛ nkɔmɔ na me yiri wo sɛ sister ne sister yɛ di nkɔmɔ kɔ deep because bibia ma me ngege ka bia ya di free sister nenum and I to say, and some 10 years in some the sister now Bruce are running in our mammy because this no was a few I'm so watching in some war a bushiani way sim as they say in 1 year into Benya and Gaga on the side and what can't so much any pa. And see, could you say, well, who's a media and so, sister way when you catch him so sound no dear, we are seeing John dear, or be a family at that recording. And to me, so many baby. Me say, me you blame me who say, enya abodam bi na sister ne brain gina so de yes adien. Eye ensama na yire ne de kwoto maami ngege nim. Na bra ne fa baby a situation na maami ngege ko ho no se kai. Me so menya sister. Ekwa bi a me fa so a me so me ni baby bi ama. Me so menya ne hu nie ma no. Da chi bi a oye na adwen so de no na be ha me a. Me so me di we na face no. Enti bra we adwen. Me se me obi na ya me ja rati ya me ya say me say bodam for kra woni dofo enti no brawe or still on that so dofo na nka wo hwe de odi ya oba wo de emfa ne say maami ngege kra de ho mpe na asem wo hwe de odi ye ne yiri na still wo betina wo kire say ensem o kire mu eni tiri eni nine mensu me say meti ase maka chen say nya abo akwase awo ye be dikodi no me say rati just Brian the Grammy, they said, me free no metia, me who said Brian so all point, just all come and send me pound, but me ya quite yet to say, me ya quite ye. Not just a moon, you know, not just a you know, so what time is some I mean, Gagana, because in some years it's the abbey. Mukra, Mukra, Muka say, a content, get see a plank, I was say, and come on spread this idea when I'm not home. Nanke be more pet, a friend is saying. Omo pe nkofo omo da sa niema na no ka omo kirechire niema bi mu no mo de aye common enemy fight obi shedemu ha na yiri say mo si brand di be mana hwensem bi obeta ho ka kese me ensem ne kra wo a me hu baby starting ni baby be kwa akoruye obi so chese 10 years in some nyina ma mi gege satan na hu ana say mo na me ni rati ma mi ja na de enti o mate man, you were this me pack it one. And I'm so when you say yes. Annalisa said that when you go to work, mommy call someone called Eric Maffo. Which Eric Maffo no? Hey, you need to know any Ghana. And she was insulting you to the guy and telling the guy you were useless man, you were confused man, you were this me pack it one. Hello. Pacho, good evening. Pacho, evening, I'm let's say. Me tell no it's for Mr. And my mama Mafo. Me nyama kokia. Sani we jimene de ajamense. Wa me dia mao. Wafa.
We dey no dey mami, I dey bone ben. Afadino, dey ache ofa. Hey, Debbie, maybe so. Papa, but now I know I am munti, why nanti? I am so one numbukan, chimisa. Munti, unipa ijans, munti. Why nanti? I somehow would chase him, or Casacrema, I say I saw the call. Maybe your friend Nessibo, Asamado. I somehow would chase me, Emma. On said you can make sense, Bia. Kase ohunye asem ohunye mu kran ka wa metire mu explanation on the buy no fa kwan mu ba bia anya bia oba na one ne kwada wo Manchester na no so na ya mami ngigana yo that should be the question asase na u chinchi mo yire nsa agene anya bia so na mami gina benkuma na nifa ai chesa kwa we die enkwala benefit ya uji anya bia wona mami ngege na koji ya mudia na na right what is our audio debut akwa betana se na odi atemu yes amesu kire ene I think mba boss isi ade amam mba boss isi ya se nkwala benefit nyina okwo ho yensan fama ni ndi obetana se na obedi macho kimpo sorry Me choki saying, as a real stomach. Quasibo. When you know, Betty attend you, my own. Over Tanasa, Remy watch, Remy Polo, Remy says, I won't call our young my benefits. And now, here are they. Awkward dinner, Woody. Explanation, call on the band also, and a crap. Yeah. I think say. Mama man who say na nkomo say na we ni ma bedi o say eni emawu mere akogu mani mu aso akoyi meto eni ma me so me mbobo ame ho e na nda bi o na nkwase audio so de abanyina it's nothing compared to ni aba abonte na say unto me fan compare empamu we jimi ene ni awire ka ni awu nkwase ade awu e oba wonene dade ma monene kra eti abontin di atemu no we say you expose to the sense say recently kra otumi aso life abe expose wa entokwa ne kra senke o se ejai ma ama ejuma ma agba ma ye na nya ejuma ketua ama ye ejuma ne fe we dey wa wo fie o wa wo dem ntumemu na wa pie expose aside that when enu masema egu abontin expose unti wo no media no so why no be tire ni bibi wo so sese mo bloggers are useless we and I want kasa we asan betwa with kura free so it wo kwadwo den na obetre bi o media no so hwe erade now sorry ana o tuni pounds o ba o nene to kura de atem didie no waje a nti no di atem kura se o si e me so me ko madwome ye di o mu bi atka that's why a program na come up because beginning no eba no nkrofu fi se ma me na agbo ni tirim keka nsa mo kire bodamfo yi e fa ma ho enye no meti audio na me hu se audio we is similar to what mama ngige na one ne ka no what I say no audio ni is similar na de obaye baga biga na you etoswa you oh, Koti, not mommy Koti from me. Yes. Yes. Bounce and no, but beginning on some never kind, no fees a mamma, I said, you may be officer. Sure. Or the confusion, see your mountain, sir. Who quite John Punka, mammy peke or side. It is so here, Jimmy, or we Jimmy Trenene. Me, I do, and you may we are made born a missing. How do we have it is similar to Comana Metis and Mamingi air catcher and Mrebino. I know the book is and Mamingi never can send Chena. A man, 10 years ago, no, now we name my impo. And or no, they say, or by media, no see who no name say no, and yet no, D can be the deals of Biatama, and mamma may cry in any original zombies, no, obey dada or morning was. Obe can't some market here. Me joma when dia yen twa meti ensema kakraka obeka no when e ka she wano eno na wunhia ma me wo ba bia
Obeye ohun fin ejimi ohun 10 years ago. Manchester ne sensem ya okoye we na hunhia maame. Nti no adan na bibia opese otitere so ado. Asebi wo ho agitum na pacho. Because unkrofo no mudi wachi no muni say like say ya expose wa mom so ehu but also mo ye bibi man ye hu say o omugina wachi but mo ko back door a omudi hu ya papa unim sere o mo sere because audios na egu abonten nsani bia ni ho a obebu nani egu so say wa ya ade omo beba abonten a support wa mo hu say o common enemy ye di wachi but omo ko mo kukuo mu a unim say ni omaye disappointed in you a nka wa be live video apacha apa we ya cha okra ma wakope obebi atna ba wo aye ni mu yi afi kra na wo beji mimo so say oh yes explain aton no say then what train say mu a still ensi so ena emfa so da nti ene ne be ya ne so obetwa won so right ma men ko no bi mra wa Not say that say on fe reach up. Any na am so we everything Nana is doing everything to show money in pain. Who do you tell me? My man was in pain. Now when my dear Analysa said that when you go to work, mommy call someone called Eric Maffo. Which Eric Maffo no Ghana. And he was insulting you to the guy and telling the guy you were a useless man, you were a confused man, you were this. Basia, unye useless anka, owa catch a guy. And so mammy never can share. Unye useless anka, we are useless. And I'm so when your interest on Eric. Too much. Why am I doing? Was one for the brother school. Just posting my picture, and I think one is really mistake. Do you say a fuck, mommy? Did I post you? No, mommy, the only young. I said, so I for mommy. As a mammy, your boy, only the crew and that. Hello, mommy. The child know what's here for you now. Medicine pacho, so Ubian swedge sword. Okay. But I mean, Quadrasibo say, or say not only the atom anomaly. Okay. So say your class, yes, I'm not the atom. Pacho Jinayi, my. Hello, Mammy Pacho. I didn't think you put to blame to a good so. Because you need some more kind of transfer. Or see why you be from 10 years, a dear man, dear Benina. That's the brave who will be so far. And I dear Baconscious are hard, and say, Sir Basso be near a dear way with your shasa owning and Namuan upon a new Massimo. Would I say, Parati? For all you be out in the water that there be no power for you, but this is it. The reason is not mobile no. How about the castle we in Pabonini? The same thing equals to say CIO. The same thing equals to say here upon the equals in Nana. Or not sitting here in Nipano. Any power in Nipana to know to me and then Palanca to our cry to me and then was a monsieur. Over when you know the son of was for a cartron or the year for Simray. Now, Papa, can you want us up at social media? So the car said. Obi a woni ototo kwa akoda bi a wodi ba betre ho adaba de ka bi empepada ugusu aba papa nwa ya utri ni fuye ana ugusu ana chimi na ugusu ana wujimi ana wati me say na no pe video a ye so say o ye so wo ko na ya dan afi de wasa aba na ase wo ko no wo sa aba na so wa say sama chan wa say onye ni papa woni me say papa we bo wo bi o free sada na mi hu so the coming ye nipa wo use wiki dan kasa because we nipa na right we o be ko ni wo do da o be ko wo do da ban so ko ba person no fa so be ko wo do na me so o mo ti na chi no bre pa ni so no bre ade o de yan krofo na yan krofo fa na o ku so no so fa ne so ma o chi mi mo no so mo bre pa ni so mo bre
Ansa na no moto one ma mo kwa kere nipa ye nipa boni ni so mo bo ayi ogu before ne de na wono no champion ho ni obo bie dan kata cheti ni de yi hwehwe ne nsa ho begira ho no mo se okotiti obi ase nya mo ntimi anhwe nyame ani wo ade na ma wutimi twe ho be ebe sister sister ne fa wo di papa bi atam di papa bi atam so wo do sa papa no credit a nka ya venda so akoya utoya usiri ya fu awa pampa motutu wa pampa mu kure wo na abekaye na me ne yere ne dia anu aya mmabo sa wo ya o ya na wo si akire na wujimi ni wo yere ba ma ya so wo ba akwa awale a kwa de pa brafie kunya asema fakọ ba ma honom ni wo ba wa simi se ya wo de emfa de pamfa nko fie wo de ne ma fi na di ko fie me da rati me si akwa we yanka sa de wa timi ma wa timi bro da wa jimi so wa timi ono sara no be fro bi zombies wo se wo ya wa adwene sa wo kwa de ko fa wo nyame asem se nya wo ne ma me nenam bi wosu ma me na na ma wo kwa sia wo fa yire kwa o kan sa me no nya adwin o ko yefa afi na ma ba o ko yima kan se nipa me ma na ko se o ko o du ya wo esi ase o ba fi kwa sia wo kwa yan kan to se wo a wo dem back to ho no mo a wo fi wo da belu so no wo jina ho no mo be ka tro no ba be si o no to ho no mo se ayi kwa sia wo obi fi a ayi kan ni akwa yetimi kasama Apostle Kwatesa Faye ye bigu Ghana no chimini akotena wa say ayi wa chimia ma me sesa akwa ron wudi na cha be bia be ku be kasa wa chimitu wa chimibu be wa jimi so utu papa ni watimi akọ obi fie se ono aba ma wa sisu a wa fifa na watimi be na ya ba be to ne side plan ne ne ma be to wa be kire untimi fa bi na to na so wa ba fi oba isi wa ayi me ne mesi so se Muntimi transi hia nyansa na mu pushi bibia di gu ba akofo so. Mu pushi di gu ba akofo. Onu da wa pia bontro so wa ye sorry se wa ye bon. Musu bra bontro be ka se wa ye sorry se wa ye bon. Wa sie chiminia, wa chiminia mu hia nyansa. So wa gene ko ni bia na ma no ye ni gu wanum sunso gu wanum. Atiti ye tunu mu di gu wanum ntu kwasia. Chimi fa no to wonu wojimi. Chimi fa no to wonu wojimi. Adi mo ko Libya ni na Johnson ni amama no ni ya ne yasidi ko no nya aduane kwasi abema watimi a onhia nyansa wonnim nyansa chimini watimi ama bisi da watimi ko fa ni wo na tie pa kwa we bo wodio bisi anfiri ni mu da na mse papa se wo yinko wotum da kwa rati wodio wa afonte asi ani mu aboa ati kwa nim se na ntria wa pempan kwasi abema utiri ni fuye aboa me se ya nigu wanum ko Libya ni ya nigu wanum ya sa Johnson ya titi ye twem ni ya de ma wa na atafre ya kwasi ampanyi na tiso uchi mi mi e bridge mi so asia that baba ya bye Oni na oni bibia ba tobo problem ama pesisemo eni na me hose gelo pe problem eni na me hu abutiro na hello anati no me yeah can right na design am ya dum ya na so e akopa do mechia no ahwefo nyina babi akwe ya mechia no yeah ngege nation we stand for the truth akopo nchira ma ne me ma mo dia do support ma me ngege nyina de obi ahwere won ho bia no wanhye na nem no nye no mo o video na pese mechire ma adwene kakra they say de kojosibo ni mo nyam bia ni ho ma no eni magu ase papa won hwe ye no wo ye nyina no nanka oye so beba audio no na adwene nyina se ma me be deny o deny a nanka waguma me ani ma ase na obi ehun so onye no kwafo but o kan ni when deny ndi na audio wa beba about ni bia no ensuo nyina mu because ade na wo kire de obe so kire ase on na ada wo ba ya be kan no wo se wa we me amesoma we obi ndi no ano no de bebi o de ye ne ye no wo ono yire aka ma wiase nyina ate se obi na aba montem abrewa bi na oye home break aba be obese wono yire ntem obese ofie ene ma wiase nyina ehun se wono yire mu problem da be 10 years ago kra ena da bia wo yire bo suji tra wo su because of the mass mo tete no hwem guase a woje
se benkata chi a wote abrochire 57 years old man na wo yere abre sem na ni fifire ka sika kura asafa beto asase wo Ghana de to bi wa nkran ana atema ana kuma simpo wo ma sika so na rekoto asase wo nkranza na wa kire se family na won krata aso for register asase ne mame na kwa Mr. and Mrs. Netina we kromfo we criminal we bastard you a cheat we sisifo we evil ene woni magu ase ene wiase nyina hu se onkola sika mpo nkora benefit nkora sika wo se de to daache na nkora no etimenya so mfaso no wono yira ko ho edi se sika nyina enti sa nipa we no so useless de me hu ne so bida me hu ne so jimi ni kura wo wiase we ma ye we because ne ma we nyina na mfa kwa kwase ne ma nko ano wo ye ene otina na audio akoto se ye audio no de ne wo mu bebia anim oba ne be ma di nkomo awalefo di nkomo bi ne mpre di nkomo and so far as nipa na jatum so ne nada no ba wo mesim be di nkomo giso bi a wagimi na wonim nyansa no ontime nwene na ne maame wo no ya antete no ye ne te sa aboa e na nkomo ye di ni back door te sa adofo ntem oba be record so oba be bo ye nye dey because first of all nipa no we yi na de jaso ma ne nada enti die be na wontime ne nka die bi no wontime ne nka wo ye kwase ya jimi wonim nyansa wadwene ne wo fom wo honim kwase ya wogi wonya hunu hwe ewu because start ya wujimi hu no nyina ya wujimi hu a wogi hu sirebe nya na afen se eno ano no nkopapa hu ntoma wo gu anim ase agaye so be kan ya anya ni ene nyankopɔ yusu brosco to our own queen ana odi apa hu ntoma ma obi ehunu se ampa se ma agaye so be ka se wo ye be ma ne nkrofo yere mo de da no wo ye wudi ni wutu nuru ya ampa woni magu ase na reti akachi wo se ntokwa no be ku the rest of your life wo be ku sa kopin se Yesu beba ampa so be ku ntokwa no because that must start here wujimi no be anka and I start here betrayers fake love because papa yi ba ko na mo say chese nkutu mete because na nim di okwa akwa wo ka se manku na meku se manku a meku me yiwe free media no so kwase akika sa para chese betima yi na because nipa no oba ye na ote ho asa na oba ye se oba be ye oba blog no ote ho dada ndi na chese betima yi na free so ye wo ye ni nyina na nko kreti wotade amama me se be ye nipa mpena asem but we ase no obi a wono do machadi o se de bia America no obi ono waye oyi no so be ne boni aka se be fa ho adi nankopɔ twia o casta bia bi enti media me de masem bo awie ye no na tina na ote ho no na ni monyam bia ni ho ma no na wiase nyina ehunu amapoku yanko bia no hu asem but wo be ka kire wiase nyina ma wiase nyina ehunu se wo no okunu da call problem bia ni mu ntem audio na mama twitwa ma ne kata mpesi amatogu media so na yeso yasesa ayebo na ehunu se mo no se problem wo no okunu ntem dada ono wo first mo kra na we ja hokọ Manchester ono ani nua ba dollars amapoku wo no na nkode ode ne koma oba anye yi no sa ba back enu achi bastard children kra sam prama na wawo magugu ani nyina emprama na wawo magugu ani nyina na osole a we no ne ye adwuma no asese ska na ode hwe omo enti media yasema ye kan nyina simple as ABCD that na nani magu ase nani bekoso ase gu ase e be gu ase mo say audio no ya apia bonte aliki no ya na yira no dem a wokasa oba ma me defend se enye ono na ekasa nya na yire na ekasa obedi na na on confirm ene na epese ye ene na followers no viewers pese mu hunu se die enti ene oba basia abre nanim enya nanim fifra nya sika se fakoto asase ma no wudi wakoye Mr. and Mrs. Netina abra wo che se fadini we to so because of contract so kra na munya walefo woni marriage certificate bi a che se oyire no enti wonya Mrs. na wo wotimi yakofa edini foforo kokoto so wo ye kromfo die dina watena boche fie adu na nkura sika wo se de to ma nkura no wo na wo yere ko ho wagi sika ni na adie eno ho na yepese yete eno na followers be so mu ti bibi firi ho no mu se asem na ye de aba na ye no kura na se nye no kwantu betra na me na da na ne ko da ka mo ye kwase ya oba sa ompra no no a wo pe kura ne ko da puto ne ko da mass ne ko da boso mu ne ko da classroom ne na ka mu so far as ono wada ne de ono wada ba bi o be da de it doesn't matter but you jimi na wo wagi mi a wo so le wodi nkura sika na ho asem ne ye ka dia akura Joshua ma minya na bo adwuma wabre enti gege nation de we stand for the truth na da bia asema ye kan say no kura wo hoi nkontompo ntimi nkata so da no matter what de ya da bia no kura bedi nkonim ntimi da ase yakopon hira adofo ni nyina mo support ma mi gege mo support Kinrati mo support me ho fa mo support abrowana na tension anom kastana na wise media aneme na good mind eni adofo ni nyina yakopon hira mo. Amen. Onshira ma right ba mo chen start to yeah ya yakopon hira bia me da se papa me da se bai
Sana minodi huutinu ati amepicha na nuhusadi ama peso yina se ama price adi yao ibinamisa na pune malaka kwa ni kaso mungu yasi kwasi abema dudintwie awoni abadaye ama try that we are obe odonya misa obe pon kola no foolish man me thank you because it is very president woman you see agree na the detention center will be deported na Ghana. Drama breaking. Shimi for Bema. Say, Obibisa was say, Nana Pewa, Odiana Beck. I see, Obeka Uni Tracity. Italy for work room. Writing. Militia, let's say. I could turn up from to say. Oh, you think I'm with any of my answer. Yanko passes, see, akaka krabi na umre na so na yenyawo akaka krabi aka 4 days pay no yanko passes and then so ama yetumi ahia biem aja ko ya sama mpasa mekaka kransa na mada bayo say na me say ko josibo asam na mpasa mekaka kransa na mada oh kabi ka wo ho kwan ayo fi akwa we dey say na do go asene de ohu de won kampo betena ho a wo hwe nanim bekasa ya wo na jimi panie ye de jimi panie wo obi na okekan kwase asem ne nsemu na sanye jimi ni adam ba ukodi oba te saka ahwe ase saka anya accident ya kam asem o ye de go hu se obi ti ate o ye de go hwe se obi na ya ebu because ka na hwe ase nti wo wani a wo de ko hwe obi ase na te se jimi fo wi a onsua nyansa nkwase asam ko a afi odu yi ba bonten a wani abre woni wo yire na mosem koka bo mu ye plan na ho ana no ogina ho no ohu se eja ba o ngira ho meja ne mehye no se mo ho wiye ye kan bibia kire wa wonte ade starting ye si jai o ga se media no wo ye de nkwase akeka na ye de baso ana obi a wono wakoli bia akoye atwe police nga wo ba media no so nka yi hu se atwa police no ministry ni o misanso ye atwa security na nka ye ma wadwuma binye enam kro no nti wo sanso se me ya apostle ugina ho tumi tiema atwo abra ni pe grobo ntia wo pe nkwade asamati na wo de ugina so atwo 24/7 nsi e wonu masam ne de na se nipa bia wo ni jinifo na ma se ya na to antwini nkwase afo mienu we wa ma na awodie mo koko boto no mu mienu no mo dem nti jimie ne nkwase asam saa odiosi no makoyiwe ebe ye kakra no me se wo mo twa bi o makakodi ni ba bi amba san ba bo no wo so bi because we mo jimi wo mu ni nyansa de osi Ghana ho hwe ne science scorpion nyansa ba kokura ne ni tirim owi ana odi gina so se ena muntwa machinche munche me bibi kakra ndi krache woni adwuma ya na nante obi mu bi ana se ya mo de jamo adwuma no yesie why unso onya advert no bi some event organizer da be nya what is okay awu brade nyankopon be makata chi ohwe na pampa ma se yede nanu atete osan fere adwuma oye asiato apampa mbaka se yede nanu atete mo gina ho buru obi nua me se wo endru se ene dabe ene Saturday enka se bia ba china Monday ni Sunday nyumbe na wi akete na obewu wo be gina mo buru obi dua se obewu ho mo jimia ya mo nsua nyansa ba kokura se nka mo yo obi a nka ni kwa se mo ba media no so beka se bim wo kwajosi ba de shaase ye si jai na manya ya de meye no ede na ba ye se wo mo wi ye na ho ka se ma mi ngege no wono edua wote ase no wote dua ase ya de obehu no de opa kotena dua so wo hu da wo nyansa ba na wonima wo de ba comedian to pa wo ye ka obi wo nyansa wo nyansa wo why to say atikrota jama ya kan say yi tigo engine da wu mu wo nyansa ba na ye why de ka asama wo bia wutumi kan asem bi ananso so be kan asem bi ma to ni patim hwe wo odua begu abonten se de wasi egu wani mase
wo yere kwase mpani nso hwe no mu di akire nti sa obae nti sa wo maame ne wo papa wu a nti bank nso wu a wontimi fa usika nkoto bank Jimmy ni wo dwen ho kra wontimi nte wo mase na wo maka bo mapo wuto ba bia wasan so asoa wo de wa beto media ne so hwanim guase ni ni o ma ekoso ndi moda mutumi da afa wo se wo kwete ntokwa no wo betena mo ni fa na akọ uni ba bia akọ se ya so mu yebebu na mu nko ba bia wo gina ho obi obeye opapa bia nso na wo de boni etianka wo gina ho ahwa ni hwene ase dawuro kwase Jimmy for bema dan agrada ko hia wo airport hwecha na hia wo bekasa wo ti obi ko ahweso emwo Jimmy for yarefo Nyanta ba kukura ni Italifo no ya pao. Wati ni wo bufu. Me se atanzu za meshana na se me ya adwuma kropo me si Jesus. Se na me se me te wo pona me hu se wa bala akwa na me bu ofukura se me wo. Tumi bia metumi kasa bia nka me ba be ye ne 24/7. Ni ho ye me bufu cha ni pani nyina. Ada wajimi. Anya asam ni anka na bibi na fi esurubate ba ira hu mama nka hu nka ma mi ngegwe no nka hu benya ne sire mu mpo na wo nya hu se one na akwada na ukodi ba ka ahwe ase ye kam asam sa wonya aboa na wonya Jimmy fo enam se wa Jimmy ye wo wa kurase watete ya kurase wanyini wa kurase wako repu ma wa kurase wo wie na adete si mu si libia nti Jimmy sa wo ba etwe ya de twa kontokwa enye Jimmy ne yare ne adambo jejentwie ne be ma kwase mpane a wonsua nyansa atete kwani wonsa chi amoamo asem okudwane wona sese prekese abo ma boa ada na wo ha adwensa wukro mo hima ne wukro mo wahima ne wukro senka wukro mo hima wo ho se ekro mo hima no no so wotwe ada nda abenya na be dia market chatametsam security Abua so wo wie ye wo si uja akwahi sika kakra bia ye de ba ma onti o de bi ja no ja mesi me mana kon se ma promise ne na ade afi na me ba no ba be ja na se ma yesa na ma boka o hwe o kohi we Jimmy papa Kristo ni ba ma wo so wa fa Kristo ato ho so o ka kankan 1 Kings 21 na Nabot buka so mfa ne bo betro man wo se da na udi anka wotu wano na so babesia pa be gina ho bebo attack say wono obeda na we ye papa na ye kan say Joseph wandwane adwamabo wo say empare me sam na ye boni we die tie me nyankopon wo de kunam kwase aboa na mse udwuma udi ananti kwase mpani be ma Jimmy for we no abegina ho ne ye de na apostle wo fa nkwasi afọ se mo begu obi ani mase so mahu mo hie no audio ba kwa mo na mo audio pene de asama bremo mo so mo nja audio ibo na mo se Jimmy ene yare na wo madwem nti omo di mo chi na papa be ne wom hwa brabo amena mu hwo no na wie ye awode ni pa bi obaba be di wo chi bia na nsi a chewo aka mi wie wo se mi mamo jingle ba ko mu anim kwasiafo ne Jimmy fo nko a so mahu na mse brati entokwa we me da mse wo regala wo me ho pa se wo gina pa na ye hu de ye hu wo regala wo me ho amse we ba ko number ko ansa na makọ mani ji age pa wo mabrabo mu sa abo we itu mu nyina da ho tinyuma Osko to nyame a osunu oyoja Osko to nyame a osunu oyoja enene nyame a yesunu oyoja nkwasiafo Ken mai minja ona kwa dawati nyame enshira enchemba bepo munsu aka 4 days pena ma beye modianti modie esi ade mo fa ncheme kaka yemfa bra ni yemfa yon rosu mura ni tumo so wojimi yes yemfa baba ya brabo amenamu obi ameti amro chire ya brabo amenamu ya da ya metim ya brabo amenamu ba mizika mama na ngo in peace
Abra boa me namu. Obi ameti abro chire abra boa me namu. Hweda ya metim. Abra boa me namu. Ba mizika ma me namu go in peace. Abra boa me namu. Obi ameti abro chire abra boa me namu. Hweda ya metim. Abra boa me namu. Ba mizika ma me namu go in peace. Abra boa me namu. Obi ameti abro chire abra boa me namu. Hweda ya metim. Abra boa me namu. Ba mizika ma me namu go in peace. Abra boa me namu. Obi ameti abro metime gu agrada wa wie si atoti wa no sem chimi for Pastor Eric de me yina fifio etimi gu awawe no agrada me ni gu awawe no me simi gu no me je Pastor Eric fusem ani kaka ka se metime gu agrada wa wie si atoti wa no sem chimi for Pastor Eric de me yina fifio etimi gu awawe no agrada me ni gu awawe no me simi gu no me je Pastor Eric fusem ani kaka ka se metime gu agrada wa wie si atoti wa no sem chimi for Pastor Eric de me yina chire abra boa me namu. Hweda ya metim. Hello. Yeah, hello, Rati. Oh, bro, what is saying? Oh, I'm not going elsewhere. Yamiadu, me Kasayache. Kasayache, they said, Kai condom yana, Fantasia combe de me. Mantase, Jobia miscam fendi dinte, was a metase. Metase tani, obetina one in a tassa, Nedgy. Ella utasia kwa champagne ni za kogana nane hotel bro wanya biaman wanya 100 bias na tendino nyumrede mechiange gine simfonya mechema mami ngigidi Bruce Kutu Bruce Kutu oro ne skin na kitaro no oro etise osoro no tu etise utu buabo osoro taso until it me kujina mu afiana me ba me mantehi ti mi bedure na am se Mr. Titi na yi Brazil dise nyawe wa china Mr. Titi la dise ya de beda titana ma at least why ya dey say we show up nyame nshira what bro oh there nyame nshira atani tizo no that uni ma de kro David that friend to say can't to say when my plan said to support me is it wait to support yeah to support as mean to support yeah can't to say support the very full and I say go fi albab there no be oh network hello yeah and me sit to support na odi akata ni tizo ndia on camera no mfa nkoma kwasi ampani na oti gana na onyafu na odi adware na onyimfiri ni tizo na ayi audio na ama poke aba omuso abetra abaye da me control me mintie dio sa ene me suminti sa after sa I'm the Brazil Negi Cabe boss audio. No, I'm so a boss audio. I'm the nose, the visa of a life for a beca. Mana element, for me, I'm a second of Miriana, maybe Fina. Oh, okay. Me case, met me ama who answer Namadada. This Evans and Amishito. Naja Unipa Semi, Kani akanze jimbira na otuso gusu a ojimi sa ya ana Italy beka cheza etwaso ya kunto kwa utuza akwai uba transia ukanyanza sa mchira no ubira djim Brazil bira djim za mami ngeke transa o respondo akwai utimze mami ngeke man punches ya odi ma uso betra wana chana kankana ya punches enyatem didi ye dinyansa betuti enyansa betuti yep
punch you say hwede wo yire hodi wa ye punch you say ye ade ne punch ade ne dent utim say mia wan kasa wo ba wo eno be ka ho asem be ya no na ntia wo ba na wo de nam chan o friend o biti about the bush o timi go straight to the point awo ye bu say akwa na afide wa dia mia o owie yo na meseme mana kuma ntokwa fon owie ofi ma metwe na ba ofi ma ye na de be hye no aba sa na me no ntokwa de to da kingdom come oh yeah se o sha se me ka chen se nkola grown up so ni me di minim di sin ona wo sha akola wo mbu ade wo betimi ne di agora akola wo mbu ade David se ono onim se u fristo boy ya do rati de without media the hardest you know no mention kafia wala we veche munafiki pa akwa Jimia madam wala tani be say this one a person I think this one a person leave am this one will be person akwa just akwa Jimmy there egbebu ni pa bi ni tiase so right unu seti o ohun say me wie season na me ba ntino ohun say million no take advantage na o Jimmy no enti ohun say me ba back ntino o ye fast e free mu wa show action bi so person free mu ana no so no ankasa kan nura say na nko ye na adwen say oja oja de okọ he me kan obekun mo hana Bagabiga, where are you? Why are you running? Who call him Bagabiga? Would you mean any drama? Because at the end of 2026, what coming to Panafin? I mean, so me why they are made by was me, Ujani. You see, I'm coming like a guy. Kai. Allah, Kakai, we are shocking. Your family also a shock of life of this I was shock of life. Bigger, you are Jimmy too much. I bet 20 years. Yes, if a candy a dial kusia from Sia on Kranza and I say, Mabbe bo audio at them, and your moon see you. A Kranza my henny, any a CD share ni papa ni munyam. One city ending. Miss Mabbe, meantime, I see we may see me one man and talk on away there Obeku. Within a short time, within this days, the way and a home summer's yard bar away. Just a content you want a home crab for 1 million. Do Yami. Anna made in Iska, or Tommy in Iska. Wait, say, you're funny mansion. I bet told Jack, and I did me what a man mansion, but to some mansion of content you all go 100,000. I'm going 100,000 euros. Okay, a free now from one on one, bet take you 2 hours. 100,000 euros. Come marry me, my room can be here. Now I'm the new guy here. Na Italy for Croatia na say na we obi dwane me ko ti am ye imagine say me ko wa jim papa okay paramu uni ba bi ako we premier girl ma we papa we Champions League na e ball ta no say wo ko onko she boas metwe na ba me ye ne bronze am on fan to team say Rati ye me bronze metwe na ba metwe na ba o sha ase me ka chen sa agro no person mi di ne yankola agro akola wo mbu ade onya panyin a wagimi a onfa no ordinary ntwitwi fom ti menya ba enen fo we de mo fa nche menya panyin ba akwa wo mbu ne ho ti me di ne nim betwitwi fom do panyin we wo mbu no wa se utietia na nim de mu fin se bola so ti bola so da bi di patem abuwa biba Rati we are my brain today, my people, my Nadia. Make video and Sana Masako, you are grandy, you are okay. Yeah. The good night. Ciao, yeah. I mean, sure. See ya. Me ko tia meeting, me imagine say me. Oh, going for.
Unsenoba. Unsenoba, oh, coin. Oh, unsuswe. Abrabo amenamu. Obi ameti abro chire abrabo amenamu. Hweda ya metim. Abrabo amenamu. Bamizika amenamu ngo in peace. Abrabo amenamu. Obi ameti abro chire abrabo amenamu. Hweda ya metim. Abrabo amenamu. Bamizika amenamu ngo in peace.